me na me ko zo ngwa kwakoto ade na obi fe me ka che me say Akoma FM ebe ya ifron what ya na me simente ti me da be na bo ni jira mechi na enwum bi o mo bo nwum wo stop bi anim no oja no sa so be ka ni say oja no ayedan no sa aso be ka ni say enwum a asa o kwa ifron na sia na ifron tamudura obesa no enti ho man kasa na me twam na go fe na me fo fe no na me so razak enti me pa na wo ya me sa no wakaje me sai wa hu de waye na tawa na me no tie na me hu suo na jo ene me ja wa hu de waye ana me say razak asema me kan ni say wonni me nya santi wa na me ka te ko no fe me bia me ka wakaje me say na che so o pa kire se wo waye den wakaje me say me hwe de me maye no onda wana wani me tie no 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 suo ji me na wo ja me hwe de maye Ndiye mukate se wundi minyasa ni asemi me ni kwa se wakachi Akoma FM enti wana mekati ko enti mekati ko no fra mi bi mama mfa enti oya yefo ni bi ya no de no na oya yefo na de chimande no wo twam ana o ma me 100,000 mi 200,000 ana mi se am pacha ana mi se nti obi ayi oya yefo wo bran kura ni sika no 200,000 na wo de bran no abla mo ya yefo me we ko enti mi atata le so obi he da twa me ba we picture esendi mi nwa ba ko watema ese wo hwe obi na konta efo twa kra no hu fi aya wode ya efro enti waka wode 200,000 de bra me no ena me ka tense razak e ko pa wo mi fa so nti e bebo waka je mi se wo nya hunu hwe ya fe na kasi e beba mama efri wono bani fi ngwara no me mani nyina ja school tama na ya kakra na mi bubuja me so me ko abroba me no abi mi yoni play nyina to se so ma wo dia sa mama we dia maye minti mi nya she biem me papa obo me kaka papa sunu o twa bloko na se papa o twa bloko ne sa me na fe wo yare da o me so ni awon ni bie wo sunu ko to che onti mi nya we me mani nyina ja school ti fie Akoma FM Akoma FM muti Akoma 87.9 FM Akoma Mu Nsem dwumedie no eno a ana waso ebusu ada wutie no asam no eye marahu bebre enti bema no wo wade ye wo ye wedding no anya fie san anaboso misenie ma ya for me fa se be 3 years as 4 years Quran oye na ye for we ya was Sunday 20 cities 10 cities mienu no e de ba ye no 10 cities mienu ne ba ye no o sign the sika foforo bia ba bia enti me bi na oye friend we na em se be ne 2 months time no wo twom ye ho Akoma FM enti na menua ba ko bi so ono me ma menua ba e fe na che na o twam na boy ni su twam na fa ma se bra zakiti de wodi ya George enti ya ma enti akura na wo fi na wo hwe nkwara no a so ya de wo jam kwara bodo su enti ya ma enti o tuni boto no yi 5 nyame adoma boa ya ma de pa bi a che enti abo dumienu aba ho sema aduana ba ko ide sema dunkuru na chese donko abo Akoma Mu Nsem dwumedie bre ena so ya sabre ya de bre wonti ba bia wo bia no na waka ye ho radio Akoma 87.9 FM frequency ni 87.9 FM na chese wachi Akoma FM no na fein so television so dia na wa channel so se Onua TV ye ni ankasa ye nua Onua TV wo mo ede atsum na Papa B TV so dem Papa B ade ye papa Papa B TV NFA Odo TV Star TV Kings TV ni nyina so edem live national so emame says Akoma FM 7 p.m. pepepa OIC TV wo mo ebe bo repeats OIC TV ewo multi TV na so na fei ebo nondun so na Onua TV ye ne yankase diem na omo so abo repeats no ede amount enu nti joiners sia na ebe share wo Facebook Akoma 87.9 FM Facebook account Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na wabomodia a share ede amaye Ayiko seasoning powder time herbal center 21st Clinic Daniel Ben Trading Center Dawudaba Hospital
Zoe Fertility and Alternative Medical Center, and Nest Herbal Industry, Herbal Center, and Forensic Ventures, and more, and ending you make would do PA, one more asoya senior idea, Akoma Mu Nsem Jimediano, Ebro, meeting at the Maa Akos, my beggar for Ayakrado, a queer cocoa, Pastor Julius, evangelist Samuel Manson, so our producer, Ishmael Akoma FM, engineer on duty, Paul, on also a Fianti Yankwe, na Yane, Yenuaba, Enkonkodi, Enkomo, Ousua Christiana, maybe Sasa Idli for Wokromwana. Idli for Muokrum, aha, and my power, and that's one, and into Momo Modiana, Momra live, na yen to me, MY Yenuaban, Christ, Osia, Memoha, upon to say, Uncle Pandum Boko, Yadanyamia say, yet you young happy. Ma ye dia na ka kire kra na don so enti ene afa no aba oba ye no eja ye hansuonsuo no ne yenuane no utimi za amfa no ko fa ne ye papa ono Usain Bolt wa 100 meters no de tia no nyame adom ne ho ye eno nti waba otie nti bomode a na twebe radio no and afa TV stations ne netie also ye ko me pa chewo me ne Akoma FM na mi o Italy ehon mo na mi wo ehon na matena fiti na misha ana mbapa be fa Akoma FM me bra no be fa ko enti yem fa ni sa won mo ni aboya bra bo nyina ho ani atena anti mi hu mind bi wo hon mo ni ane ne kwa sorry na mind no so na ma mi hu Martins me de ebe ware no de na si kan de na ma no ye ma obehu Martins ni na kan nyina okay adikranti a me de hu no ne se ya ne wofa ne kwa sorry ena ne wofa e ka kire me se wo ne wofa ase bi wo ho no mo nti onware nti obema one ne bekasa na wa ma na ye dey aware me na o shete de minimi sister tie no aye good pa ye blame ho ase nti obema ne wofa ase no aware me ena me ka kire nse mate nti oje me number ena ode ma ne wofa ase no ode ne wofa ase no so de ye dey e ma me nti me kwa adwuma me pon ye no ena me friend wofa ase no e me ka kire nse afa no ma pon adwuma me ye de me kofi na ne wofa na de ne number ye dey ema no so bia ye dey a kire no ena me se matina afa no mapo adwuma me tiba ase mu kofi nti me duru fia nti enwumre no ena wo frɛ me ne enwumre ndie nsem bebre ne me ka edi nkomo bebre ne odo ho nkomo de anya asam ketwa asam obeka ni se odamase pa se we hia me no ndie enwuma opepa ye lumba nyom enye wotwa nyom kra ma me ato anse ho a odi amachi dede odi na nampedu nyom twa nyom ma me ato anse ho a enti o satisfy ni mi di nkoma ye di nkoma na me ka chense mate but me bagana nka me de nka me mabi me sister na nka beba but say na no ofa na kantin me twa ticket na ma ye de ma ba na ma ba be hu no e na o ka say you enti me so me ko twa ticket na me ni sister nyina koye enti ye koduru ye no onimi da me so me nim ni da enti me de ne number ma me sister kunu e na me sister kunu friend wo shia no wo tek e na oni nyina fa ba se de ba Accra no mbe shia yo airport ene o shia mo airport wa de ene enya asam ketwa ye dru ye ko hotel kokodai because na ade asa ni entimi ma Sunyan Street intino Mr. Kunu renti hotel ye dey emaye no ono so ni ne yere enso eda ba akumu enti eda mo no na asem obeka ne se enani na ni gie da pa fi se ye wo no afi pa na nani age ena me bisa ne se adentia ena wase mama na ni age pa fi se ye wo no na ni nyi se bi da na afi pa na nani age na me se no bi ohun mi dade e de na ohun mi wani age sa enti me kan se me de manye de man ka hwe anto asubi enti na de chie ene ye fa ka ene ye de call kumase me kra de me to as me ko Sunyan ena mi sister ko se o ma me ma aje se wa ye me ho ade awi ansa ena me ka chen so de o ma me nko ho no mo enti me ba kumase me ne no ana wa ha sei hotel because one ne nana netie me wan kan jem to one ne nana netie se no one ne nana netie ho nana woda enti no me share situation na wo mu na me so me ntimi nya den me so me ntimi nkeka ho enti me ko rent hotel e ma ye kwotira mo 1 month kopim se oye me ho ade awie ya nsamba
me ko bibia me na me tua bibia me ho ade me bibia because oni ne ho hwe ma mi nwu na ni ase oni ne ho hwe enti bibia me ka chense me support no de onya abotre me support nti me wan nso me wo ho no mo no no wa frame ya ka chere me se odeka e wo Ghana ha se na mbusan se de e ka tata me se na me hu ni da fe na me beba ela me se de e ka no so wakwaje besia bi wa asole fu obi ho no mo de ye ne lunching na ontimi ntwa nwi omo so otwene se ometu omo sika nya de emo omo ela me bunsa ni se ye se na se ye 40 million na me se mate waka mate eja oba odo ni kunu na me se okay waka mate ade acha me po adwuma me send sika nam de aye de me de abra na de akoma omo me po adwuma ma enu fie mpom ene mi sister kura bufu yi se na be ma hu ne da no aka cha o se wo de ka na wo kwakọ yi sika ko sende no me se wo de anya hwe 40 million at once ha wunya hu no hey ana me send ya na me de brand ya ni adano wo damase ma wo damase ankasa se enya mia anka oni obia na hu ne da mi hu se do sitia da mi hu se wo ye wo se do sitia da but wo send 4000 am e de brand no e ma ni ko tua ye wo do fe me pem ni aba ma na ma ate ana me send ya na me de brand no di ko tua ye nti me beduru ya no me woda ma no ma me friend no se me wo hono mu a omo papa ya alatani ena ne ma me Ghana ni but ya wo mo Nigeria nti hono ma tenti se ofra ma me fra ne na me wo ho a on katwi ni ma me nti bi na o ka alatakasa nti me wo ha na o di America ba se o ma me akwaji loan wo bank na bank fo na etwe ne se o mfa sika ni na emra e wo kono odumase ena me se sa okay mate afa na maba me bedru ye yamfa ni 2 days pepepe na ma me ne fe e kan ye na me so okay afa na maba mate nti wo de ma ade anchi na me mu nyina Akoma FM na ni ye hu de ebe ye o ma me sika no so na say o ma me sika no so na 9 million enaja ade anchi na me dwali ye satam kra no na me ma me kra hu se maba because me ba ma mfa me ma me amona mane se maba enti na me ma me kura nim se maba enti no ade achi na me di wo mo achi na me no mu nyina kokko no odumase ene ye call bank yo enti ye duru bank ho no mo no ena na me pepa me ho no mo pepa kita me no na e kita me because me ntimi me nim do mbe hia me ni ha no mo identity card bia me ni wo mo enti me nim do mbe hia ena me di ni nyina di machi ene me passport ni nyina di machi ko ho enti manager ni hu pepa na e kita mo se ha Martin, when your papa so ni muye na pepe kita no. Yeah. So be fa ukona wunya bia wetimi de ko ba bia. Na fe no gya na ohwe manim no asere. Cause ya my sister ho sa pepe na kita na no bi ene kita no ntite. Akoma FM. Wo wale ni wie na wo bla ho ase. Na wo do no a. Me se wo de cover wa wo bedru ho no ma pepe ba bia wetimi de pepe na ye den. Eko o man bia so. Wo we o man bia so. Ayo. Eneja wale ne kasa no o sinu odi nkomo na man ni busam se ya frame se mi bo mi din che no se ma me ho ofe papa na me se da me da se eneja mi bisa ne se ma sinie na wo se obaji loan bi wa ha se na mo twene se o metua na maba eyesen ene o se 9 million ene o se obehia me documents na me se mi ni ha no mo paper bia no ho a paper na me wo enti se me mfa me passport no nya de ma mo dia na me de passport ne ma wo mo ene me kan sika no egu honum na ye bibia ewie ye ye free honum ma yes enti ye free honum ye sa ba akumase enti ye sa ba akumase na de chie ma me no eba efie honum enti ma me ne be efie honum no oba wa ankla wa mama nkai enti me so me ni mo hwenti tama oba obeduru ye no na mbisa Martin se Martin na wo ma me ba ha sen en wan ka hwe anya den ankyere me enti mo hala ma me ni be pie me so enti ma me ni kra oba no na me spray si ho no mo otimi fa spray we de me pe na matam na me de ma soma de bi woman bi na de chair me eti se gold asoma de e na me dane ye na sa de ma me no me ba na me anya Martin bag ba ko no ko anu ma empaboa no be ba no na me ba no
na osu oni phone ampani ampan so me be hu no phone ekita no ma na etan nti me ba me to tablet na me to phone ba ko na me so na Martin use tablet any touch phone na me de brain no you so yam unhuru ani mpo na me ani nyina anye na me de brain no nti ya hon mama me ba hon na me se na mama me ba hon wa mama ne wa nka hwe ankyerem se mama me ba hon so no be pesca opon se makotua 9 million no ade achi 40 million dia ma no ade achi ya na wasaba ho e ba be pesca ja na wo ka kire na me dem yi bi ya den e ma wo mo enti me ko bia Martin na need sika 5 million every month bia me de na did sika 5 million ni base nyina na me de aka ho base I bet you bills. I bet you na me the account 5 million na me the ayede me the brand because me yam say na me dono ma nwini adwenboni bia man say obetimi ayede aye me say me wan so me ban my woman bi ka che me say ne wo fan woni suban wagege nkrofo sika enti mi nhwe ye enti me ka che woman ne say ne wo fan na te sa na bia ne wo fa ase ne nyeden enti sa enti we ni si ya no me duru ano woman ne ka che me say ma hu ma so de amaye den maye ena me se ma eye no kre enti me ba koi me koi ena me sa bae me ni sister nyina na bae enti ya bae no ya wo hwa na ne wo fa efre no ne wo fa fre no no mpese obefa ko na me se Martin wo fa efre na fa no say me yan no nka sem papa bia enti won ma na me pia abontin because me hu say me hu wontin wonye den on fa ko no na me pia abontin enti me pia abontin me hu say wasa afra wafa no nim say me pie kra me ko ho no nim say me tale don no echitie okay asema me tin say no wafa no meka ni say wo be ware wo no wo mefa ho kwa brochi enti ja no oh enti won ma na me bia pro na me wura inside enti me wura inside no ela me bisa Martin say Martin ade na maye wa wo fa se me mefa nkwa abrochire wo se de na no wo fa ne kan no fa ne se me mefa ne nkwa abrochire nti me nya no wo fa ne se sai me mefa ne nkwa abrochire nti wonya me wo be wa no no mefa Martin se nkwa abrochire nti wonya me wo mefa ne nkwa abrochire nti wonya me wo de ne be kwa abrochire nti na no na wa na wa no no yasam ya no ba me mamba chomia because me na me bibia wade ho niema bibia ni siutu odia yo bibia pabo nyina me di ni nyina afri no ho na bae enti wade ho ka no wo boka na be se na de wade ho ka no ya boka be almost 50 million because na ya pentam ni e pentam ni ya mpese ya wienta na me ko because adwumanti 50 million is saying 50 million Ghana skamu nim se de mi singa mi sheda nim sa sika no sa because the normal 50 million enti mi nya wedding ti say 50 nim say 50,000 ya mi sheda nim Ghana sika nim sa enti ye wie ye na me call back me pacho me bo enti aduane a mo sa mo no ai wan na fa bibia me a ma no ni ho hwe enti ne bibia wono ne dress ne dress ne pabo anya me different no ha na bae ni bibia oni ne ho hwe ma oni ne ho hwe nyankopɔ ne me dance for me ntwan tronto ne so da oni ne ho hwe no oni ne ho hwe because ne na nkyɛn na wote enti ebra o ware mi wie ye no a me call ye no me kwan fa ne se me wo ha no me ka kye ne se baby wote na nkyɛn wa ware ntia wo so wo free ho no na wo de ono so ete ne ho na o ka kye me se wanya dan na me san se dan ne ye se no se ye 30 million almost say 6.5 years na me se sa na me anti me kwa adwuma me pon ye na 6.5 years 30 million and na dan be 6.5 o sha na o maame o sha o maame nya enim Akoma aha nti no o sha oni ni mienu na keka ho asem to wote so ma ne ba fom na me pon adwuma me send sika no ye dai ebre no no ma bi na send sika bibia mu no ma bibia me na me ye bibia me na me ye mu no ma bibia gas yo silver dia yo me send sika na no akwa alaba no akwaje me send no e ho no ne ye ni euro to euro
mimi chiano iroma mind bi wo hono mu a no na kọ araba na akwa gine cities e wo hono mu enti busum bia emu bibia me na me ye bibia na me ba ayi me ba Ismail nya opportunity on dia ko ba ya wo kam ya nkwa enti e ko fa baby enti me hide dan ma ni wie ye no e no ofra me wo ha na wo twe pepepe no ofra me se ne na yare enti okasa ne na yare na sisi mi so enti na de chi na me se na yale a wo yale okwa hospital on sam mabim na de chi na ofra me ka cha me se ne na ye dai ne na wu oh enti me busan say dia na ye no so no yale na me say enti they say wo hin no so it's akopa baby eti e dwere no na me say o kasa no ama me ra ho because e say me wa say na me ye adwuma na me ni sa wo machi enti na de che no frem ka cha me say odamase pa say enya mi anka ne na wuye no ka he fa no wo fa enti na ne na nim say obewu ti no me be ware no ni yi ni free wan san ba ne na no ye de ware yi ni free ni na fie ho ansan ba wo ye de wo wuo ena o kan ni nyina cha me say enya hwe de nyame pe no ye de wo ye ena me kan say ye de e kire no enti me ba ye no a o ka say ne wo fa say me fa ne kwa abrochire enti no wonya me no a me busan say de bone na maye wa wo fa say me fa kwa abrochire ja me na me ne wa san abrochire contract bi ana wo bisan so me bisan sa asam no o ka cha me say ni vision eni Ghana ha no me say ne talent eni Ghana ha say onya na adwe say obetena Ghana ha say me wa ne so ma tisa o ma me so ka kire ne so on fa pressure engu mi so na ma me no so the pressure egu mi so say me mefa ne nko me mefa mi o ma me no se be fa ne ba ne ko no be ka me wo no me be boa me na ma me no so ye den e ma me pressure e na be ma no so say ne talent ne vision ya Ghana eni Ghana ha say won do onya na adwe say obetena Ghana ho no mo ya brochire ho eti ma me na we mi say wa hunu say aeroprensi otoka na nkofo tutu kro mba che me sanu enti me ba Ghana ma won fa ne ho nka me mitimi su na kwala ne me dance ni kwa bi won fa ne ho nka me twa ticket aba no oh wetimi fa ne bag got me tu kwa me ko program ma on fa ne ho nka me ele mi bisan say adentina oni ntina me twa ticket aba na me twa ticket aba ni ai ma na just say wo kondo ani ma because ma fe no entina ma ba enti edi entina me ba on fa ho nka ma bi ono wetimi da ayi tais ne so wo form ho no na me nkwa me da mitimi so aka che me se onkwa abrochira wonwo onkwa abrochira nya dan wonwo enti woni wona woni me na oni onfa ne ho nka me oso woni oso onkwa abrochira wonwo nti no onfa no na wada ho se kura na de uti kotu ne sise ya ma de obeye wo obeye dan kire me wobe wo watu atwene ba bi kura wudu uti to no medi meti atu ne so kekese no obe wo watu atwene ba bi kura no se ya bisa se de enti no yes so ma ubusa no a wonya sampa pa bia nka nkyerɛ because of say on person de ne ho bɛka me sɛ me dimiti to no sɛ ɛde ya bɛba ne mu sɛ ɔde ne ho bɛka me ɔno so nya na adwo sɛ ɔde ne ho bɛka me because wɔse wɔn kɔ abrokyira wɔn on fa ne ho nka me enti apart from uti a wode to no so no to ne bia de na san yo ɛde entice no Akoma FM me pagudie won sɛ abrɔfo saa na ɔmote agudie obi ɔno ne kukura na motimi so ne ensaje ne bema ntimi je ne bag na me ne nam abonte kwa maba na me ne nam abonte kwa na oso oko program na me di na chi ni onso me nsa na asa onso okache me sa ha sente sa akwa ya reje okache me se aha say enti sa enti me kwa no ho na makwa yem na brofo sam no ho na ha no mo nti sa ma wo pia otimi jam ofie okwa no yi ne ka wa na ode ato ho no mo metimi tam ka wa ni di na chi okache me se we nka hwe no ase me chiwo no misa de kawana ye de ababa beto enti me ba ye no se okwala bewia wa mama mane wan ka hwianya den ankyere me enti ye wadama na me hu se o maame aba a o maame bobɔ ne no ma na mbusa me friend ne kwa abonte me se matin me no na te da mu a afina na makwa aba be di wan menya 1 week you me no na te da mu wutu kwa minim se wutu kwa onti nso na me ye den me ba ye wutu kwa minim se wutu kwa wa fra o maame se o mebobɔ no ma nkasa na me di sun pi abonten ebetena animu nti meti animu ho na me sister friend me o friend me na me kasa na change was Christy ada na asa was kasa na sesa me se anya hwe enti me wo ho no ana o Martin ne besin twa me nim se okoto ade oba na ode abufuo ena eba ena me bisa se na ada na wo kɔ na wan fa abufuo na ekoto ade oba ode abufuo na eba o ha che me se
mini message a Mrs. Send their brand me ka se mabusia for no betimi ay ne bibia na ela bi san say dear message na Mrs. Send their bela wo was say woni message a send their babedi di me ma me atem ela se for message ni kire me okay na me come ma me ho a me hu say na penny aye dey aye na me hu say nukure wom ana say nukure nya dey eni na me call me sister hono no manka ka sambani anya den am because the na akoso na tete me enti na me ye den me call no kaka chen so no nkasa okay ogacha me some message ni enya den chen besin na ma me hu messages kura oye den was sending the brandy na nopa you will fear na or find the bag or dress it or jolly address you no find the bag no dey na kola no kwa bi no edi na chi wan kra me nti mo hala ma me from no say Christy kakra me ma me do or no kakra penny and one or different because he enter for enti one say kakra ukura ba ha se si a na dey na esi wo fi ode bufo ba say wo beja wa ware wo de won san ka wa ni nyina ba wo ko edan wo ko jama ware wo ko edan wo ko jama ware ati for ensa ne ka wa no ya wo de ko aye no ne snap no we nya ye normal snap papa ne bi abrochire snap wankasa ne de ya e fra no de ko aye no enti snap no na ring no na na ya fato so na wo hwe said ya ring no esitia what Christiana when you te papa Akoma FM no ring no a woto de ba ye no mo de hye ye no a be mapa wo de ko ye no wo wi ana fe Martins ma ye hunu Martins fa ne to nche ne fa snap no ene ring ne to wetie for bla Facebook live Akoma 87.9 FM na bra behwe ye to aso enaja ode ka wa ne nsa no ko enti ma ma me frɛ sɛ ukura ba ha sesi ano de abufuo ena ba ha sɛ wo beja o do ka wa no nsa wo fa mu nsu ni hɔ no nti me frɛ wo fa mu sesi a ese me wo fa no no hɔ no wa ka ba bi sesi a eti me frɛ wo fa mu ba fie sesi a nti me ma me sɛ frɛ me wo fa mu no ba fie no ka kyɛn sɛ enye sa ne eja ware o mo nyi nsa ne ka wa no because enye be ma na de oban sako eni ka wakro oba na de ensa ne ka wakro nti omo de omo nsom won mama mrempo etimi ma me so omo de omo nsom na ma ateto nsa ne ka wa no to twere wo so oja ho sabre no aware wanya sai no sabre no aware me yemfa ne se wo aware no wanya sai no yemfa ne so ne yakwa 2.5 years mu a enti na woni na ne wo fie no osesa ne ma ne koye na me ne na ne wo fie na ya me ya ring no na me pa chawa ne nsa no mo fa ngusu mame na yenhwe na me ni na wo fie no osesa de ko okọ no na me nim ho hwe enti na kwala no kura ba e no baka chem sister Christy o ma me afro na me se ane na kwa bi mo ko he no so ya kwa o ma me o me kura o de me ko na me nim se o de me ko o ma me mo ho no no so okoja ware nti o de nsa ne ka wa ne nyina ko ma o ma me mo ka se o mu nsom e ma bra Martin to ka wa ne nsa no to twene wo mo so no oja ho no enti ma me from o ka chem na me se sa mate e no se enti wo ba o de nkasa enka hwe enti o ba na me ka me bisa nse Martin na akọ he wasi ai man ko ba bia na me so ko me ma me mo ho me ma me ma afra me aka chem sa so be jama ware won ware bi so de mu wuti so anware mi bi me ba Christiana ho me so kakra ma me Christiana ye very beautiful lady also ware ni bi Christy o ba ya de kakra ma me mate page o me ye hwa de ye de Martins re picture na beto so but ye nhwe wo de ye nkasese but ye hwe obayi nsam a wo keka ni nyina what na illy for ne lifetime nyina me pacho yenhwe se de wo sitie na ahofa ekura no any how caring and loving she is bema na ba ha onye se ebia wa ba ha yetie no ntie for yenim ne ayeka wa ba ha yetie na me yahwe bema no yenim ne ayeka hwe se de lady ne sitie hwe ne kala ekura no hwe ne form ekura no hwe se de wo sitie very beautiful lady. Snap anyway na ready. Yenhwe na osan eboa wo bema e me bi so Akoma FM. Payback time. Yenhwe no. Christy. What's saying? Hey, Christy, I will be about a Facebook. What's saying? I like Christy a lot. She's indeed a very good woman. What's the one ya na what do I ne dear? Nan come up bobra. Also Petri 60. Christy 360 kakrama. 360 kakrama.
That is it. What's a maybe Akosia, can you please give me this girl's number and where she lives in Europe? A socket. Christy Transformer. Yamisha, Papa, or sign Ebua, dear Panso, Eka home. Enti, Mufa, Snapono, and Tosomame, Snapono, ne, Kawanua, Wanono Bemaba, when ya home, now walk to go, will be so. Akoma FM. Mufango Somame, na Yanana. Me try you. Me try. Okay, Christy, ya de gusuno. Ma, enaja. Odi we ni nyina kwenti me ma me frɛ me ka kyɛn sɛ Martin wo so wo ba fi oba oka bibia ma me nyedɛn ma me nkasa na msi yo nti oba na msi sɛ Martin akɔ wo se man kɔ bibia na me sɛ me ma me afrɛ me sɛ sɛ asa wo de nsa ne ka wa ba hɔ sɛ wo yɛdɛn wo ko jama ware nti sɛ sa no aka Martin ti na de kyɛ ɛna wo so wo yɛdɛn wo kɔ la bewia wankra mi o ti na de kyɛ na obɛkɔ no ɛna oyi ka wa no ɛto hɔ no oyi ka wa no to hɔ no mu enti wako ni mikoja no kwan meja me de mi huni se mikunu no abufo abakra mikunu enti wako mikoja no kwan me ne na kwala no kwa bi no enyira koja no kwan e ma metam kawa no edi na chi di ko VIP station me de kawa ne ma no ka che me se onye kawa no enti mi di su e na ye de e be fie kwa bi ne me dance fo kwa mi sunya ma kwa bi ba da mo be ka che me sister Christy nya abotre bibia be ye msi yo mate enti okoye no wo mfra me fra no so anya da wamfa na me shot it ya ene o ha mi komunti no ena me call me maame mo akaka cha me maame say me pesa me call back medical agent me sister because of problem me buy me family medical agent me sister enti na me papa ofa ase ni kunu nia wo France ena me sister ka cha me say me nko sra ma me nko yiti say me nka say me call no ma wonim die besi okay ena eja me try take it na me na wanya broken heart no akoma ya because me do boy no na me done pa enya kwa bi ka kire me say sister Christy Bramati wo de wa hyeto am wa ho wo ka kire o kwa bi ka kire me wo se wo de wa hyeto am sister Christy Bramati de wa hyeto am wa ho asem wo ka kire me na kwala no kwa bi asem wo ka kire me enti ebra se wo tete sansam no say na wo feeling na me your say na ni na nyina kra na be simitimi da ho na be simitimi na misu na me bia ma no me nko ana na me dome no and no me nko me bia ma no a and no me nko because ma me de makoma nyina na me do no na me nwen se obetimi ayeden aya me sa eneni na nyina me bia ma no a na misu aha se na me kasa se minsu ka me bia ma no nka ni su ayeden ba ma can you because papa ya ma boy baby na boy ni ti even put na so for na fufu kra no na beble ye jealous ba ko ka che Martin evangelist oba we so ni mu ye pa so oba wo hu shoe ahye Italian shoe pa na so for na de bia na so for ne ka designer shoe de bia me sheda kra na mo di aba me ni sister ye kra o kra bi manikuru no me so ma kra bi manikuru na mo di aba ma ebi no ne mpabo ba ko 80 euro ne mpabo ba ko po 80 euro Akoma FM mitimi kra na me ayedem na aba me fra open mpabo ba wase mi pe no akire na mato no akire na mato ne ntade ma ono kwa me ba ono kwa bag ba ko ono kwa ne bag ba ko me ono otimi fra ne ma me hie sika ne ma sende na me da komo me ma me kra wo me nyankopon ne me dance ni na me ma me sika se nei ma nu me ho se na me ya me maame sa enne me nu me ho pa ti me pa na chew me ka che maame sa on fa me bone yen de enche me dem dia yen bia onye de on fa because no ka boy ne ho asem a na me ne ko na me maame ka no Ghana is come 582 mpachan mpabo ba ko 582 mpachan Ghana cedis Kafra na niasi atata ni so Akoma 87.9 FM ya obesu oso aye nte de wo ka no enti Christiana so ho den na ye ni nkomo okola bewia no meba 3p garlic mixture 3p garlic mixture mo dia na channel so ema me 100% garlic extract natural plant juice ya dia no minerals vitamin C ewo mo adro we ya natural ebisi immune system na high blood pressure menstrual pains high sugar level when I know anxiety why can say stroke and to she wa ana wodwon so tentem wodwon so wo bre wofu na ye kapu stress ya na when ya 3p garlic mixture obia S3p garlic mixture Eric ahinkra 3p Daniel ba Mr. ba Colina ke ba Pedank Angelos Fepi work natural was 0248
928824 0248 928824 Grow Fine Herbal Tonic. The finest herbal tonic we saw with 9 on Society. Won't to me any deep wood than I won't to me now. Wakuma bo peri because emergent mean dear for sunny year and when the pedianimo and more and quackumenimo. And now we'll read the Empocra na yes basa. We have Grow Fine Herbal Tonic Abama 1 year. Now I from Fefe Kama. Mr. Bakolanaka ba Ashtam Room Smarter was a Fred Mensa Pidan Purely. Kamikani Basho Biamu Benyabi. Fred Grow Fine, Dr. Grow Fine. It was 0244 596532. 0244 596532. Yantu asuna ansi ebeto asoma mimisa we. Ebra ne wafano ekacho se one wafase bi wo Ghana no. Woni ne ye video call. Me pacha na menene ye video call. Na menene ye video call but na me hu ne tenten no ani oni me video call no ani nanim a me dey. Me hu na me hu se de ne tenten sitie se de o sitie. Eno ani nanim. Eno ye video call no so anya se o fie. On telefie ma me hu se bia ha na ote. O di pia bonten se de be ya me hu. Ba bia o ye dey. Wote. Enti yenhwe ne say wo hu ne anim no na Akoma FM. Nanim ayewu test be man ka wo pe. Ma me hu no me to me nsa be ma mu. Be ma bia ye be ma. Me nsa be ma mu nti me hu no me ni je pa. Me ka chen say ye. Me ni je pa. Na woni me bo nti me nso me bisante no hu me nso say. O ka chen say me hu ofe pa. Ono nso ani age. Ye ope no a na wanya nam si yo mate. Mo free ho na na ka wo sister kra na eba Ghana. Na wonya wa but because of permanency o prepare wo ho ba. Wo ba be hia no ewo obehia wo airport no. Wo hu say the city e. Mpacha obehia me wo airport na me hu say the city manage ye. Manage pa. Wo yama like one regret ka say me me yama anhye. Okay. Me yama anhye me. Muko hotel. Na ade ama me yam hye me ne say na ase why tian ase woni di ne ho the way I was dressing na me penisa because ase woni di ne ho basa bi atade bi na wa hye ne mpabo bi na hye me sister dey we say na we san me try ne picture pa de ma because na we san me try ne picture ye dey eto na waye nipa na no den no ma na waye nipa na no den ma me bia ma no na me su say the na boy ni city pa na mama na ye nipa wa ne na no den first day na mo buy mo koda hotel me pa chan mo ono dai mpa chan o de no ho ka me ka chen say me ma ne mfa no ho nka me ka chen me say wa mfa no ho anka me itimi nsi me mpe no e dey nka no be share o e dey nka o ni be share enti me nso me bisa ne say no be wo so ye evangelist na evangelist de sanka wa so ye me ho ade wi ansa ba do ho ayedai aka me o ka che me say wa mfa no ho anka me itimi nsi me mpe no o ye de an wa mfa no ho anka me a o ne me anna itimi nsi me mpe no na o se adwuma be no ye o so ye evangelist eno ko evangelist nti no preach kwen me nim o ne na nam sorry mu ona adana na dwo no na adwuma wo boy ye no now we are impressed ma nyamianum ni kurani me mpese megu na dim ase me mpese meka yenko o sha won she da enimu se de esi ye sa de ne sa won she da enimu ye ana enchanso na ne ho ayedai I release na ncha na ho ba how many minutes no be 10 5 6 yam hali be 10 minutes na ne ho ayedai aba be 10 minutes na ne ho aba na wada ho 10 minutes 10 minutes oba ho me san ti me bisan hey I know ho me sa I didn't know ya no wo ho me sa na we say 10 minutes no short na wo ka wo pe no be say ma say oba dia afa na even po romance kra no woni mu ye e wona ka me be ba ho yi na ka ma woni romance ye wo ye ne sai woni romance aje sabe me na mi so ni mu anase me kisi kro ni mu ye me na me kire no me na me chense de sikisi woni mu o be kisi o twi na no fiansa ko ho ana why say oba ni obeka wa no kra ayeka o wi ajo ma cancer wanya cancer de o bi o mo se o mo dikisi o be benya cancer manya bi na dia na me mpe wo no ho ne se no be ye sex na no penyi romance na se wo obesie mia unufu no ma
Mia no. The wo be see mia no. Ahwe obenya cancer. Sa. Ati me ka chense mpane chefi na komo amfa ne nsa nka because the way I was seeing no ahwe me obe pla me. Ano no no mia. O soman kasa Ete for me yes. Mo ba menyo me ho madwuma. O soman kasa no wa mia. Ha. Sansa na wo pla me. Na ya wo ya. Tu ka chense ya wo ya. Nti me ka chense ya me ya nti me sira no sa de de me mpe bi me yesa ba ma me cancer. Wo ka chere no. Me ka chere no. No so wonye bi da na bia na o ye virgin. Ma wonye virgin. Se me kra tama oba be ware me no oba na net ye. Na se wo hu se me wa abro chire nti no ni wo fa ene ma ne sa adwen se one sa ge na o ga na ha ni nyai. Ma ensam de bi hihye opa. Eti ge no a no one neti no se tama me ne ti nyina no obeware me nya no da so ne ge ne ti ge ne frɛ kwa bi no me ba da kwa bi ne frɛ me ka chem sister Christina was kanya butin kinsin be bire ebe pie na ge ne frɛ me eka chem me se wo bra one ne yire ne ti nyina no one me ye de one me wo ho ma adikranta me hu no se mate wo bi a wonya virgin o wo gen so wonnim sa ne ma ni nyina ayo no ani again no wo pra no nti asada no e wo hia me o emema no awade bebre egu gina sa ne ma ne so nti mani no kra waka o send message blame me sister so o say pay me back o send message blame me sister so person ne me settle no sa ne me tena nti no so person no settle say onimu ye onimu ye enti na se nanimu egu asase naniwu eba nti wo na wo kire no enti me kra friend me ka kire me say wo hia ni nyina no o buku bi ho but say buku ne kire me o say buku ne wuwom e de na no wo kire na wo kire say dey sini mada sex ni ayi woni oba ye sexy also woni oba ye sexy ne spam se ba obenom ni nyina o buku keto bi on ma no wo hia awo friend me ka kire me say wo hia nti say wo hu ni nyina wono ni buku no hia no say woni oba da ne ho ba wo so onnom no in spam se ne ye kama betimi anom e ba boa wo oba no wono be ma no hu nsuo no ye kama wo oba no wono mu a e be boa e be ka ni nyina minim ofra me ka ni nyina cha ka chem se wo afa ni wo hia ni nyina ofra me sister ka chem se opeso oni me sa settle ye kan ya asem no sa ne metena ela me sister fra me ma me born na ma nti ma me ka chem se me sa kofa ni bi mo bo me dua ku mi because on na wo me e kwaya boy we di ma fa so nti nyanya me a ka me wuye nti first night no otimi ko be 3 4 5 ana ma wontimi ne dodo sa ontimi ne dodo okobe say 2 oko 2 pe na de chenye na modi ko fie no okay nti yento aso na eho ye question na ye de besi eho nti yento aso e wo bra wo de nsa ne ko ye otu kwan na fe ye me ba nti o de nsa ne ko na wo ko Liberia no na me hye problems ya me ko na ase me ra hu me nyani gie bia ba me ba ye ma sa nu me ho enti me friend me sister ka chen say me pese me ko me dika eja no e no ka me ma me ka e friend me e wo kono me ma me kono no wote wo ye bunu ni but wo ware me papa ya santi ho no ma tena na ma me friend me ba fie say me papa nua me papa ofase baako ni kunu ni nua e wo ho enti me nko pese me nko amekọ onim de ebesi enti me nko ho na me kodi holidays won nche na penny ba na me ni nyina ye dai akọ enti me try take it enti me call France me to aso call France ko tra e ko di holidays me papa nwan me papa office no ni kunu ni nwa enchen ko di holidays won enti mo hanu ana ko ba ye e na ko bi friend me sister Christy blamati abo e na me say na chese me wo ho ni enti no anya dai wa man nti me koya no ano aye de me koya ni 2 days pepepe ano de bent obala msi yo mate ano wase no afra no msi wo mfra me mefra no okay oba na wani nyi na bia wo sign for no ma adikwantia na mani nyi ne se omfa ne na ma ba behwe nanu na nya me ye de me sa akoma enso me ba omfa ne ho nka me woni ni twe opia bonte kro no bebe fe na kobotu opia bonte bebe na jo obebe fe na koboto of obala musa was me ko program and program no di yin ho ano program no a ena no di yin ho ano ma enti me call France no na ko bi ni frame no say sister Christy wukunu abo anam say na chese me wonti na wanya den wa ma yo wa ba ka chese me so me enti me frame no enti me frame no
me friend no wamfa ohu me call no wamfa na me call so aye de esa friend no enti yamfa ne say 1 week pepepe na Mrs. Tanso bae ono so be ka me ho ye see ye di holidays ni esa ko ba bia ye itiri ho no ne ye adwuma ne ekọ enti ye ho no ye adwuma wo chele pa wo jiwani pa enti ye ho no ye aduane na Mrs. Takunu no ni woman bi wo ho no mo your friend Maa Akos enti ne ye ko no ho no kwasran enti ye wo kitchen ye aduane na me hu say me sister edi America bela music penny ana na adi America o se da America ba kitchen obi am ye aduane say me hu me ayi picture bi wo ukunu WhatsApp ayi na minima de content me de ya de me de baba be kire no wa friend abusa no ana me se dey picture so ba picture na ye dey eda ho na me sisa enti ene penny flame me yam hye me ana ma phone me friend Martin na me bisa na me se Martin na ba da be no se me ba da se na me se ma friend wa wo mfa na oba be picture na da WhatsApp no se me yere yeah ma me se nye obi se o kan straight se ne yere wo se me yere ana me sisa ma o kan man kasa biem ana me kate phone enti me kate phone na me friend so phone a obehira ware ne so ene sofo na me bana me tompa bo abre na wo hu na o agege hu na me fro no so na me bo na mane so onko WhatsApp no onko hwe picture ne bana ye dey e di ato nti okwa hwe na ohu na ofrem no ka che me say Christy o de mo akoma mra ne nya abotre me ne be dey me ne be kasa nti okwa na me sisa mate ma ene ho no mo eye me ya na me sidabi ti ho no me sisa se kakra e wasa wu kofie because they are koso enti Mrs. Tasandi mi nyina sa atwa take it baye esa bagana ye di wanya o sandi mi twa take it baye enti ya baye no me ba man kla no ma mona mane nti o hono ma na mani mu hwe me ko ball prin me ba so man fa me no ma bia anya den anko because so ni me ja ware o de mensa ne ene nsem bebre eti man fa me no ma bia anya den anko enti mi duru wa na me ball prin o hu mi ana ne yam hye me ba no so na ga bi wo fie me no efie ofo ni ye free enti na ga bi wo no di amika be hia me fra na oba ase wa na oba ase wa obi am fra konto baba me be fie no me ba be che na de amika be hia mo se Christy say na wo ho nti me sraw o kon de obehu bia ko anu tum enkasa me pa acho ana me se say na wo de asa wo so ukunu oba bi hyedam o me sraw enti me wa na sister kase bi nso wo ho no wo se wo mo hu ato aso oba ne ba oni ni dwale nyina no mo nti no mo nim say ya mea wo mo hu ato aso anti okay wo mo hu ato aso na wo mo nim me number wo mo de be frɛ me ayedai aka kire me enti o ba sa waka na msi yo mate me nkasa me nya hwe sam de me kwachia no ma ye de masaba enti me bo aprin ma na ne yam hye no me do na ga ne te ho no mo ye aduane enti asem obekanta manka se be frɛ na bona mane sesi a mate na asem obekan no information o di ko sesi a da bro te se oba bia ba enti na na me se nya ne enti na me de me baaye me minim se oba bia obi am frɛ me enka hwe nkyerɛ me de ma ba na me se minim se me da so no ware ena ma ba na me ba be chia ene ewura mo na be tena se enti me tena so me go drink me na me so menom enti na me de ni wura da na me se oba ba na te ho no mo no janu ahwe manim na me se hwe de wo ye nyina mate mahu aya na ye wo sa manfo na fra me ka ensam kyerɛ me enye obi na fra me ka ensam me ma me kura ka kyerɛ me se obi ba na obe ka kyerɛ ensam me kru ni obi nyem ai me ma me ba Martins ono obi nyem enti na enye obi na fra me ka kyerɛ me afi do de na ni bre ko sue efiofo no se efiofo no ena pese gu na ware na se wo mu ni wo ba ye se wa be hunu so obi wo ene wone wo mo ntokwa wo keka wo timi fra me wono ase kuti a be mo gbo kuti enya asam ketewa efie ho ma enya asam ketewa afi de me ba me call no woman bi so yesto wani mu wo si da bi ekwan a boy yi dige yi fa so ge yi boa ne pa ye nyina wa ase na woman no so je ntokwa no kwa na msem ha mu ntwa so me mpe hehe me ba bia mo ne hehe ye nye hehe Akoma FM me mpe he mu ntwa ene wo ne Martin se nya asam ketewa nya asam ketewa ma enya asam ketewa mpa 21st acre ke sisi ateka yade bi a eno nso ene ato akire wa nya asam ketewa ne hyene nso wo de ba ho mu betutu ase e de ma wo efru ti nwisu besu na ase si ateka yade bi ya de no nso ejiji wo bi ano ba 21st acre ye betu ase ye wo akadia
ya disa ya de ewo ya kache enu nti bra enkan do me market video dan mu kuma se ehwa overseas utafa radio sunyane techima go so no se hwefrem 0540 311 0540 311 na kafefe capsules de ene agyae wo ba wonum bia boam wakoso kuma no ehwoche white ko wo kofikyira wote yaw eko enema bia nya nika enka ene nsuegu wo ni nyina beko be ma so ekuro enam nsan yade bia da wanya ma wo sanka kafefe capsules ne kafefe wasetalala na ukọ chemical ne ba sho bia mu a kafefe capsules amansanya tumu aduro enye na ubenya bi ato for Harriet I was 0207 183 0207 183 819 by a ball center no pere kasema yaresemo expert cancer beko sasabro ebefri o stroke adam gonorrhea e form ya the stomach ulcer wa yemre won pembema yade bia da eha wo emubu yade kasema yade na stroke de by a ball center fako nakache yade award pi ye wo kumasi atonso agogo ya bi agogo hospital no bomodi na fra yesesia I was 0244 083 482 0244 083 482 Alaska Star Enterprise Alaska G Alaska Po Alaska Kudu yameso original wallpaper papa ema wo bia na down for any Alaska Star Enterprise na yema wo original wallpapers ento na bibia enye kama nkoto sika mu edum Mrs. Anoche Plaza Alaska ya Ben Prudential Plaza wedum Alaska Alaska ne wa original wallpapers na fraya no 055 411 4878 055 411 4878 Ayiko seasoning powder ya wo Ayiko beef seasoning powder ho dwanan nantwinam ena fay aponche first team be ye de be ye hwam Ayiko jollof seasoning powder fagu jollof nemo na ebe ye de ye papa be yi mako Ayiko stew seasoning powder so fagu stew nemo na enye tasty na enye kamafo na enye de edwane supermarket biamu Ayiko seasoning powder Elan Spice and Trading Ventures diabano ubenya be 0244 160750 0244 160750 na yanye woso TCL Electronics wana ubenya electrical appliances papa ene de betcha de ma wane bo wofom ya wo world class TV air conditions washing machines freezers ewo TCL Electronics TCL Electronics ko nekwoto woniema wenyina na ebetche e de amount for 0546 258047 0546 258047 na chesema wonsa enkabi na emmom ene mempese wo baby ana obi beka che ne se oniska wode ye adwuma quick credit investment bomodia na shane so emame ma wonsa enka ukona akwaji loan Gawuta Ghana ma loan ya de ma wodi ko bi adwuma wodi kwa tretre wadwuma private and as a government worker wo kwa quick credit investment ye be ma loan ni bi de wonya no Ghana card pe na wodi beko for quick credit sesi ati o mu number ni ye 0596 92 0833 quick credit 0596 92 0833 na ma sanka won ma atiefo diaka ene doso ba ma no ewo bebreka no kwa adawayi asembi adi ebia na ho bedwuru ye beba ba bebisa owusu a wo be kire yemu ye behwe ebe stay baby e wono ana ebe dane ye twe ho aba oh dia esu atare okamisha ana papa be fa Akoma FM no be fa ko enti ye fa ni sa wonu ni aboya bra bo nyina wa ni atena anti mi hu mind bi wo ho no ni ane ne kwa sorry na mind no so na ma mi hu Martins me de ebe ware no de ne si kan de na ma no ye ma obehu Martins ni nyina kan nyina okay adekranti me de hu no ne se ye ne wo fa ne kwa sorry ena ne wo fa e ka kire me se wo ne wo fa ase bi wo ho no mo enti on worry nti obema one ne bekasa na wa mana ye dey aware me na o share say the mini sister tie no aye good pa ye blame ye ho ase nti obema ne wo fa ase no aware me ena me ka chen se mate nti oje me number ena ode ma ne wo fa ase no ode ne wo fa ase ne so de ye dey e ma me nti me kwa adwuma me pon ye no
ena me friend wo fa ase no e me ka chen sa afen no ma pon adwuma me ye de me kofi na ne wo fa ne de ne number ye de e ma me no so wo fa bibia ye de a kire no ena me se mate na afen no ma pon adwuma me te ba ase mu kofi nti me duru fi a nti enwumre no ena wo frɛ me ne enwumre de nsem bebre ne me edi nkomo bebre ne odo ho nkomo de nya asam ketewa asam obeka ni se o damase pa se we hia me no ndie enwuma opepa ye lumba nwom enye wo twa nwom kra ma me ato anse ho a odi amachi dede odi na nampedu nwom twa nwom ma me ato anse ho a ni entimi ma sunyan street ntino Mr. Kunu renti hotel ye dey Maa ye no ono so ni ne yere enso eda ba akumu enti eda mo hono mo na asem obeka ne se enani na ni gie da pa fi se ye wo no afi pa na nani age ena me bisa ne se adentia ena wase mama na ni age pa fi se ye wo no na ni nyi se bi da na afi pa na nani age na me se no bi ohun mi dade e de na ohun mi wani age sa enti me kan se me de manya de man ka hwe anto asu bi enti na de chie ene ye fa ka ene ye de call kumase me kra de me to as me ko sunwan ena minister Kunu se o ma me ma aje se wa ye me ho ade awiansa ena me ka che nza o de o ma me nko ho no mo enti me ba kumase me ne no ana wa ha sei hotel because one ne nana netie me wan kan jem so one ne nana netie se no one ne nana netie ho nana wada enti no me share situation na wo mu na me so me ntimi nya den me so me ntimi nkeka ho enti me ko rent hotel e ma ye kwotira mo 1 month kopim se oye me ho ade wie ya ansamba me ko bibia me na me chia bibia me ho ade mia bibia because oni ne ho hwe oni ni ho hwe ma mi nwu nani mu ase oni ni ho hwe enti bibia me ka chensa me support no de onya abotre me support enti me wan nso me wo ho no mo no no wa fra me ka chere me se odeka e wo Ghana ha se na mbusan se de ka sata me na me hu ni da fa na me beba ela me se de ka no so wakwaje besia bi wa asoli fu obi ho no mo de ye ne lunching na ontimi ntwe anwi omo so otwe ne se ometu omo sika nya de emo omo ela mi bunsa ne se ye se no se ye 40 million na me se mate waka mate eja oba odo ni kunu na me se okay waka mate ade acha me po adwuma me send sika nam de aye de me de abra na de akoma omo me po adwuma ma enu fie mpom ene mi sister kura bufu yi se na be ma hu ne da no aka che o se wo de ka na wo kwa yi sika kwa sende no me se wo de anya hwe 40 million at once. 40 million at once ha. Wunya hu no. Hey. Ena me sendi ya na me de brand ya ni adano. Wo damasi ma. Wo damasi ankasa. Se enya mia anka oni obia na hu ne da mi hu se do sitia da mi hu se do sitia da but what send 4,000 na the brand e ma ni ko tua ye wo do fe me pem ni aba ma na ma ate ela me send ya na me de brand no di ko tua enti me beduru ya no me woda ma no ma me friend no se me wo ho no mo a omo papa ya alatani ena ne ma me Ghana ni but ya wo mo Nigeria nti ho no mantenti se ofra ma me fra ne na me wo ho a on katwi ni ma me nti bi na o ka alatakasa nti me wo ha na o de America bai se o ma me akwaji loan wo bank na bank fo na etwe ne se o mfa sika ni na je emra e wo kono odumase ena me se sa okay mate afa na maba me bedru ye yamfa ni 2 days pepepe na ma me ne frɛ e kan ye na me so okay afa na maba mate nti wo de ma ade anchi na me mu nyina Akoma FM na ne ye hu de ebe ye o ma me sika no so na ensa o ma me sika no so na 9 million enaja ade anchi nti ade anchi na me dwali ye satam kra no na me ma me kra hu se maba because me ba ma mfra me ma me amona mane se maba enti na me ma me kura nim se maba enti no ade achi na me di wo mo achi na me no nyina kokko no odumase ene ye call bank yo enti ye duru bank ho no mo no
ena me paper me ho no mo paper kita me no na kita me because me ntimi minim de ombe hia me ni ha no identity card bia me ni wo mo nti minim de ombe hia ena me di ni nyina di machi ene me passport ni nyina di machi ko ho enti manager ni hu paper na kita wo say ha Martin when your ba papa so ni mu ye na paper kita no so be fa wo na wunya bia wotimi de ko ba bia na fe no gya na ohwe manim no asere was ya me sister ho sa paper na kita na no bi ene kita no ntite wo wale ni wie na wo bla ho ase na wo do no a me se wo de cover wa wo bedru no ma ba bia wotimi de paper na ye den eko oman bia so wo we oman bia so ayo eneja wale ne kasa no o sinu odi nkomo na man ni busam se ya frame se mi bo mi din che no se ma me ho ofe papa na me se da me da se eneja ai mi bisa ne se ma sinie na wo se obaji loan bi wa ha se na mo twene se o metua na maba eye sen ena o se 9 million ene o se obehia me documents na me se mi ni ha no mo paper bia no ho a paper na me wo enti se me mfa me passport no nya de ma mo dia na me de passport ne ma wo mo ena me kan sika no egu honum na ye bibia ewie ye na ye free honum ma yes enti ye free honum ye sa ba Kumase enti ye sa ba Kumase na de chie ma me no eba efie honum enti ma me ne be efie honum no oba wa ankla wa mama nkai enti me so me ni mo hwenti tama oba obeduru ye no na me bisa Martin say Martin na wo ma me ba ha sen en wan kan hwe anya den an kire me enti mo hala ma me ni be pie me so enti ma me ni kra oba no na me spray si ho no mo a otimi fa spray we de me pe na matam na me de ma soma de bi wo ma bi na de che me eti say gold asoma de e na me dane ye na me sa de ma me no me ba na me anya Martin bag ba ko no ko anu ma empaboa no be me ba no na osu oni phone ampani ampan so me be hu no phone ekita no ma na etan nti me ba me to tablet ena me to phone ba ko ena me so na Martin use tablet any touch phone ena me de brain no you so yam unhu ani mpo ena me ani nyina nya ena me de brain no nti ya hon mama me ba hon nam se na mama me ba hon wa mama ne wa nka hwe ankyerem se mama me ba hon se no obe pesika opon se makotua 9 million no ade achi 40 million dia ma no ade achi ya na wasa ba ho e ba be pesika ja ena wo ka kire na me de me yi bi ya den e ma wo mo enti me ko bia Martin na need sika 5 million every month bia me de na did sika 5 million ni base nyina na me de aka ho base I'll bet you bills. I'll bet you na me the account 5 million na me the ayede me the brand because me yam say na me dono ma nwini adwenboni bia man say obetimi ayede aye me say me wan so me ban my woman bi ka kire me say ne wofa no oni suban wagigi nkrofo sika enti mi nhwe ye enti me ka kire woman ne say ne wofa ne na te sa na bia ne wofa ase ne nyeden enti sa enti we ni si ye no me duru ano woman ne ka kire me say ma hu ma so ade amaye den manye ena me se ma eye no kre enti me ba koi me koi ena me sa bae me ni sister nyina na bae enti ya bae no ya wo hwa na ne wofa efre no ne wofa frɛ no no mpese obefa kɔ na me se Martin wo fa efre na fa ena yo pia da no kasem papa bia enti won ma na me pia abontin because me hu se me hu wonti no wonye den on fa kɔ no na me pia abontin enti me pia abontin me hu se wasa afra wafa no nim se me pie kra me kɔ ho no nim se me tale don no echitie okay asema me tini se no wafa no me kan se an wo be ware wo no wo mefa ho kwa brochi enti ja no enti won ma na me bia pro na me wura inside enti me wura inside no ela me bisa Martin se Martin ade na maye wa wo fa se me mefa ho kwa brochire wo se de na no wo fa ne kan no fa ne se me mefa ne kwa brochire enti me nya no wo fa ne se sai me mefa ne kwa brochire enti wo nya me wo be wa no no mefa Martin se kwa brochire enti wo nya me wo mefa ne kwa brochire wo de be kwa brochire enti like no page no comment na share Facebook live here to us na me read the message we ma was say please I'm Joseph tell her I'm interested in her
Opa for the pa. Mama can't channel. Obi so the about say Marco, please. I love her. Please, this is my number. Young friend. Or say this is how they are. Or say me kuno Akoma FM. So say afeina wehunu wehunu ni mistake. Yeah, war patch out. Was your friend Christy, sister Christy, will be so the Nadia, but yen to so. And see, Uba Yanwa na oba fofro, a sha a dino emono. Yamra, na fe yeme who dientia, Wabaharie. And see me buy our banish a damn one, na me chiani, we are meaning din come over yano, and I'm a clan semeko. And to say meko no not o dimechi, but when who baby am here, they may fire. And to Hana again, or Beshi am catching me say, minya but the mammy Yanshin, from catching say, me who so couldn't dear milka sound, or himself for house, or himself fancy, or dear milka sound, or a pepper be out here, they will fire. And I'm some one channel baby, I may fire. And I'm or catch him say you what in I jam them here they me call ye. And see me buy yano at it no de me fem on fan a home coming. Miss me cosia bema be a day. Akoma FM. Many bema no see a day, quite tonight. No or nim bemano because boy the nay tone sway a day. I want ornament, and I'm in the boy near the free team. One while I'm in the boy needing come a couple problems a mere day. May family in a day. Extrano, and I'll catch him say, what's in a me bagana near who dear bay. And Timuhana me buy ya, but was semi person a day, or permit. Okay. And see, me buy no semi say or semi person or permanent me call boy no honum. Nti Sana Martin and some will be a day, to me. Ah, why are they? One more beat to me. Martin and Ma obi to tell me. Well, do one sound called the why you were looking at no beat to tell me. No, Bansa said them when you are some will no beat to tell me. And to know more beat to tell me to me call boy no honum. Ya what them not boy no ya be call wedding. Na I gave you invite a wedding to ya be call. Ya one who said Martin. Aba ho no mo no ne boy no kikiri mo bisan say opede wa ha say o ga che me say so na yire no say na nyewo na odi nsa akọ hu me ayi me ka wa nyina to aba wo mo na eda na wo yire ne me na nya wo yire ne me biom enti wo pede wa say na be hwe wo ne boy no obebo boy nam so ye be ma fansa ka boy na ne ho no me ma me ni mi na sotro de odi bi ene man kasa me ma mo mi boy ni bi ade wo ba betra ma ni je so sa ma ade wo na ade mi ba wi ase na papa kra na ode mi tu kwan de wo ye wo ma ani wakọ fa ni cruise am ba bo ayi kwa bi no wakọ fa no onim ne dada na no onim ne dada me ba na ye tonsu wo no ho no ho no e na start so ni din ko nya se na danfo no no a no onim ne dada obefa wakọ fa cruise am ba bo kwa bi no eti me fra me ma me wakọ no ho na me bo na ma na ma me mo ye dai e fa car e ba ye no mo se nkwasesem be na ai Martin ne ye no nto mo ni me nyina ko ofie no ye kwa na Martin na dwane no ni fi ho wa rock bisa se Martin we no mo se oni ho ye ko wa ma ya nkoto no nti na nwumre na me fro ba se we no se he mo ba ha na nwumre no aba wo nwumre no aba be hye dem no ma lock no ho a we dey wo hye ho no ela me man one say free na kro kwa bi no wonya ne hwe wo na wodi nkan ye didi me wakofo oba me bisa wo ka che me say ya wo yin ma beto oba nso ye dey e wo fi ho no me twa plane ticket ba so me twa plane ticket so ba se ma feel ene me na because wo worry me wa sa wo bem wotimi bia wa na ka che me say wonya wadwene say wo be dey wo be wo sa wo kwa abrochira ansa wo kwa abrocha nya wadwe say wo be wo enti wo mfa ho nka me so ni atete na wo ye dey wo de me fam ntimi so me ko hia be ma ela me so me te ase ma ne adenti na ko hia be ma ani ntino wo nti ase because of say wo yire esa ne me obi a wo de me nsa akwa de me ka wa akwa de e de na wo yire sa ne me enti wo de ya wo ya enti wo dia ya wo ya because of akwa fa kwa bi nti eya wo hia kwa bi a na wo di natam wo hia kwa bi ma afa de ye wo fia no afre me san kwa bi ni pese o de carbon nam se de wo ye nyina ma de wo pese o de asam to boy ne so wo hia da kwa boy na dwuma mu ho e ka che na dwuma pani sese na kwa bi na me ko na dwuma pani no ho na me ko chiri nsem ni mu nyina che no se na se be mo ba ha akura nkanya ne so ba akura no enti sa papa ya wo di abo na kwa ya wo de wa fa so na me se ai enti wo hu se ma be fa kwa bi na ye ne ya enti no ye den wo ye sa enti wo si adwuma mu wo bi mu amonya den o mo mpam no enya no eno so eno ogina so so di jama wa wi o ma opon wo ye chi nyina akura no wo sa de a chew pa ba se wo sa pe me back o frame wo se me send this camera no fancy sie da ne mu foforo wo frame wo se me pata no
Ose ba me pata no be pata no menti ase me pata no ose die ti na be pata no ade krantia me pata nsem akofa be mente me pata no na to se wo de oba hye dem wo no pata on de me pata on pata me wose sa wo nsa wo ensa de o kwa na wose nka wo ne nsa ne wo de ensa no ko ye ne ka wan ko so e wagya wawade no wasum wo se bi ogya wawade ne sum ne yonko wo de ko wansum enti wose be pata no wose me pata no obeche ogie friend nti obeche ye mpata na se nti wase me mpata na nsa na msesa yo nti wakana msi yo mate me ka chensa wo pam kwase ya no me ma fiche na ya de wo beche no nti abra ye kwa kwagya aware no court ho no mu no wo na ode wa asem akwase wo kwagya aware eti so akobo besia se wo kwa kwagya aware a me de enya masa wo ka chere me se mimi na me nsan kwatue sika no adana oba na ye ka asem no o ka chere da mo se because of say besia no na kobo ye ena onu ne kwagya aware ena de mimi ye nti na wo kobo besia de kwagya aware nti no besia ne de wo sami na mtwia o ka ne nyina chere da mo ho okani ko ne bosia na kwagya na wade report wo kwagya bosia wo sami na mtwia o ka ne nyina wase o na msemi wo na ade wa aware asem akwase wo nwale biem nti so kobo besia na ne wo gya aware a na me na mensa ma betua ho sika se nya me na mensa ba betua ho sika sa eno no won tia se nti no ne ya pre one me pre so e wa se ho ma me die me ni problem bia me hia hwe wono ma dia me hia ne se masase a wato asase me na meto ye ba ko bia itemi na da wo gira se ho e ka chere me se ni sika wo me frɛ kwa bi ni me dance for me friend ka chere wo se ha sister Chrissy bla Martin se de asase ni sika wo no no dia na wo asase ni sika wo sister Chrissy bla Martin wa bo wa bla wa ye guso frɛ bla Martin Martins bomodia ne fa waba adwuma mu ha ya to yensa from waba ha wo bedru gate na no ye studio gate ya no na asan ye Martins ye guso from ti bomodia ne fa ne ma ye wunkyire mu nti sanso a na wo beba wo no ma ne na yento aso nti sa afa ne oni nkomo yenko enti no me de mi hia we de mi hia ye masase no wonya mame a wo de onfa mi sika nya den mame ena dam ho no bibia wo fi on bia so na me di mi sika ye den etoye adame ka sam kwa so mame nsisa adame ka kire dam wo ase o ka kire me se ade me di mi sika mi anka sam di mi sika to de ede na me ba o so mame nsisa enso wo ka kire me so mame mfa na ma me bufu ya me start sen ka me sese enoma ni bi wo ho no mum because me na me di mi sika to ye me ba be fa so wo nya de wo mame mfa me de me hia masase na enoma egu fi onyina me na me di mi sika to me kwa kwasisa ma de nyina no atena ne ba bi na me so ma atena me ba bi impe problem bi ya no o ma ne to sen me ma ne to mienu eno oton baako ma ba o ka so onton enyem na me ka sa wonton oton no ma mfa me tira nya de okay ya Martin sinti me ba ye mfa ntum ne ehwe Akoma FM Akoma FM Akoma FM. Okay, for your friend no on fa me patcho wo binyi Martins asutre se your friend no wabahada am ye ne natena se ankowie yie wabahada enti Martins fan ye ni nkomo enti ensa uma ne to mienu enu aton baako odinkan to baako wo ton no me ka che ne se mo nton asase me ton no 80 million no wo ton baako no ton 60 million because also opesika no dey dey aya dey man family tanya dey anye ela me ye din oton asase no nti oton was una discover no me na me discover no elo oton asase no ba ko bia ete a discover ye dey ma me nim dey discover no ye dey eye eti me call back na ka baako eno nso a oton no ma nyankopon ne me dance for wa mama ne anka hwe anchem kwa bi na kwala no akora ne se papa ya me dia ye ni nti no on pese obeye me bone enti akwara ne na me wadwumam ene ofra me bo mama ne se Sister Chrissy bla mati aton asase ba ko na aka no 150 million ena se sama afei ehọ no mo na adwuma me ye ne magyanam gyanam misu enti ga ba akokora be kan me ma me de abufu ko no so ena adwuma pani ne de Amerika be so me mu se ohun mi se bi da adai e de na esim ka chen se bibia nsi na o se da bi de akoso no ohun se bibia sinti no o ma me nya adwuma me nkofi a kina no ma ba adwuma ma me su me ni so ni so because I am from me mama ne wan ka hwe anchem sase mienu no o ma na to egu so dan wato ni nyina me ba e pipese me kwaje o se on fa ma me
Major paper so say wo kwa bi ho no mo kwa bi mfa paper si na ma mi so say enyam nam de man bra Martin na de man e man nti wonti mi mfa ma me sa woti mi ka che kwa bi se ma me ba ho no ma kwa bi mfa paper si na nya dai e ma me ma eti se wo ton asase no me wo ho no ana me te se ni nua ba odi na chi abodam enti na adwenya ne se me ena maye ne sa na mse me na me sa aduabo ne ayi ne kura minimu ye because me Ghana ha man tranti minim sa de ne enti me de menya ne hwe ya mo boni a mo di e bia mo di adi me ena ye dai asunsun so aba mo enti sa wo to asase no asase ne sika no de ko hwe ni nua ba no yare enti me ba ya mi bisa no kwa bi ne frem ka chem sister Christy asase ne sika no bra Martin wadi kwa bi frem ka kire mi pen sister Christy asase ne sika no bra Martin wadi na mse wa frame say me mama ko hon makwa ji a mo obi ama hon wa frame say agese me ankasa ma fu prayer ba ji mi sika Akoma FM me no odi mi sika hye me nsam enti say wa frame say me ma ji mi sika de am de me twe take it na ye den aba no ma ba ji ma sase no ye den sika no okay sika no na what do you feel saying mpacha mo 29 years na wo se what na ile unkwa na like na ya do nya wa na se na ye wo we nya mema bemo ye caring wo ye good e wo ho se Martins nko a ma ye nya bema ho adekranti a ama mani anje abrocha wa yen se my sister ekofa bi wo ho no mo na boy no enni pipa ofa Libya na ye den e buy enti na obe pay my sister pay enti my sister yes enko den paper no be cover no na wa ye den wanya paper na o de aye den wa ware no se na boy ne nso aware wo Ghana enti se ohun my sister no yi kawa na ye den etu ho no enti se ne mpla no be wa friend ma bebe enti ge ba akwa ne ne kwa asori ba ako na wa friend my sister kwa no ko okọ ni fia ko hu ma ntade ne ma pants obusa no no twa enti my sister so ho my sister ho na ge no beto no ho no obusa my sister so ye de wa ha no say me ba ne ya fra boy ne so asomadu me ba asomadu ho no no say asomadu ya me mpena me ne nete na me ne nyam kura ya na sam o ka kire my sister no not as abrochire ni bi amoa wo sister so ati asema enti na my sister e hwe boy no na eduru me bi kwa my sister timi Jessica wo me ho no na ya de ama boy because na boy ni pipa enti esa na ya homete enti adwe senke be bo an no ya de wanya pipa kwan ya odi my sister fa so ma nyame nkwan ka fa my sister tirim eni mo ye but mutiri nya wo mema ho enu na me kan to wa say my sister decide say ene abrocha ware no because I mean so many boy biti wasa ma anya ne shi Akoma FM ya na ba ni mu say onti minimi ntena bi minim bon ade kwanta me de be ware Martin no eno no enti me baby na me bisa say sa enu tina broken heart na ma wo de te Martin se ase no okay enti yenhwe bema Martin se kire say udi ya ukofa no sa bema no eye sympathy anasa odokan because as will be it winti no wonu na ekrokro wonti betimi ambasa sympathy love but not real love ma enye se sympathy because me hu ne say Martin se wonti me nya den enemy nsena biem wonti me nware biem nti wode me nsa ne ma yi akọ na be ma ba manim se obeware me a na meti ase ye den e man me de odokan na me de ko enye se sympathy na me ye den me de ko ye but ono ye good okay for yaba na Akoma FM okay Dawood Aba Hospital yen ye did with 360 capsules aba me so we sisi anase ahotutuo Dawood 360 capsules Dawood ointment bomodia na onum 360 capsules na with the ointment na twitwi fa kwa ye we ya no wonnom na the ointment twitwi na with the bitua na the bitua ye we sisi mu adwuma ahotutuo ni nyina herabasa etuko Dawood 360 ne Dawood ointment adwuma eye no no uyisu bia enei obaba beche yade pa Dawood Aba mesha so de ne atidi bomodia ne no nombe Herbal Shop Pharmacy ubenya be na fre Dr. Dawood was 0207 68 17 17 0207 68 17 17 sahwini na dro no eno no na mom ebia se say woman
maternity leave no aso ya ewose wosan ekwa adwuma na so wo babo so mi so wan na wodi ni gya no ene nanis bi ho a wo kwa wo ba no ebitimi ankora no Akoma FM ankora wonom enso kwa bronko a ene ye de ebro wonom nti ne yeka fo Royal City Academy e de wonom ama wono Royal City Academy okwa wo mo e won to boase nyame so wo mo timo enu nti akora boso mi ensa wo mo behwe ne kama krokro no e de na amma abrebia no wo bekono na wo ba no oye kama enu nti e matan Royal City Academy achechefo ni nimde nyame so wo mo timo wo mo won to boase wa abadaye enu nti bomodia na ekwo na remedial classes okwocho so wa tra na so wuntwa bomodia na ekwo Royal City Academy Novdak no obekwa akwosete ubetro wo pass ya match say one kasa no pass no kra be for trimu abaye ngonwa se wo no pass sa sanso e na ebia yesa ye fashion school wo ho nti oba adepam ne ho ne manyina ye be kire kama boarding ne hostel wo nti mfa ho say ebia wo won krantamale anasa hene wo ba ye bejiwa ma oba bia tra school fees ne bo from na Royal ye wo de cham so plaza junction wa freyen e was 0241 66 76 57 0241 66 76 57 and 0550 57 2275 0550 57 2275 ofra na chasa yene wo edi enkomo na emom awie ma menkan fuma Dr. Fokuo se bomode ane tutumrika ma na ma oto na bra na kache na wonim ebia wato nsem ntentan honhom wawade ana adwaman mo wotwam ana esu ho se fiofio gonorrhea na syphilis chlamydia enam nsan yade ben jonso twam yade hepatitis B ni C hypertension diabetes ana se wabubu physio bomode ane bra na Dr. Fokuo chese hahama ene yede besaw yade na wo begie di prekope promotion no ekoso ya start 13 February no ene ya start ya bosome ye be 13th March ene se mo a mo begie yarehwe wo Dr. Fokuo e ba clinic no wo ba ka bia wo bebo bia ne yede beche wo na bom no afofrofo afi na mo begie yarehwe no ka bia wo bebo 100 Ghana 500 Ghana to 20 chese 2000 ka bia wo bebo no 200 Ghana cedis per ena ubetua de aka nyina ye befa ede amount sebe ya wapomude no ebetimi asipi na sita no na ye hia de pa enye sika ye begie Dr. Fokuo ewo pachi number 1 obuase kwantempon so kwasi ada de kosi fiada 8 am to 5 pm wo beba no na Dr. Fo ne apomde adwuma efo na ye yire de twel enu nti kwa pachi number 1 Fred Dr. Fokuo ewo 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 079199 0507 079199 yankwa na mene mababa wa fe yeni nkomo na se yaba me wa question bi a me baby se Christiana onyini Akoma FM se abrantia no na bibi o hoda dansa ye hwe ye ho abasisia obapa yankwa Karen Stick Ventures any etiefo nyina Karenstick edu mem yeah ukwada bia na yapomudene mre time with Karenstick ne yetna se apomuden sam ena yede eba esan se nipa bia no enipa benya wa na firi yade ama mene wan sel so yade ene de nam enu ntia wo behia sa abranya nipa da sani bia no obeno no munuro na enye eduro bia sa bibiduro eya na enu bebre ne nyama yakoma ye brebo ne yesa no eba ne sa na ema ne ye mre ntina kidney ne liver problem adoso no na sa enu no so de sa problem ne ba no enya bibiduro dabi eya brofuduro enu so ne ye pe entimi ba nyina no ye futu amede be mahwefo ene atiefo se nei o pedra Akoma FM kaneti tidudro ye no ane da same ne de cap ne yes sanom Maa Akos me gidi sa wo de agya se de wani afi wo hunu ye bi kan ade eno ne ne wa ho de amba so ti wo yo kukuom kwano akosa wo de no wanom anopa ne oni kukuo so da same dudo ne anoa wa bo eno ne wa ho de no wa ho fe enne
nipa ba ene mabu na ba ye mpedro enti ene wo be hunu obi a sebi wadi mfie aduonu 20 years no wo beka so obi a wadi mfie aduonu 50 years eko Maa Akos metia me ka me mfie a wonyini me ka omo se meboa me nya enso so no eyeno ya menum ya na ene me ba ye no na che se ade bi wo ho a ehe nipa eti na ne matena se pa be ka ho asem minim se obi ani ho ebi nya ne da nanso ye nim se infections sa ya de na infections na de ba obi a wo dware wi a na ne ho ye ne hene Maa Akos ade we aye obi ada Akoma FM obi odware wi a wo ho a this what they afin makwada osifa be dwumachi mame ye bedwi nachi ye dwedwe temi wotre ansa na ne ho aba no na ebeba nso wadware awie na sa ho hene na ba o eye infections na edure temi sasa de no mesere wo abrofu no na mototo nom na nya no ma we ne so mra wa no pa mame abrofu duro na mototo nom ma aho hene no enya no ene na dura so be dware awie na ade afin bedwi wachi obo ho timi de na chi kwotwere dan wo bedwe na ho aba ne say fom na ne ho nyina wo tere wo che so de dwida ne sa na ne ho adwene say fom ansa na wotimi ada wadware awie nso na eba infections na yes adam ye kuro na menkamfo aduro bi amban wo sa problem na ye Zahara Mishane ne G capsules mesraw awie so makwada no ana wanka saboro a eba so also pe Zahara fo nro no de ye infections no de de ne nsuo no nom ne capsules no to ne mienu na nom sa duro ne mame me hya wo na wotwe se sa ho hene ne ba wotime nka abaji usika ya na ye nim ne ye ka enti ye ba ye kire se ne ba ye ni pa bre sa ho hene me anka se bia ye me pa be se me maame owo me me hya ketekete so timi de na twitwi dan sa ye duro we ya Zahara Mishane na che so de wo me so me sa me so me che se sa me che se me ho ya me hene me dwale wi a minima de koro na de redia so no twi dan me de twi dan na ho awotri sei na aduro we ya na boa ye me maame no bebre wo sa problem we mema ntitiri ne ya na bi so ye nam yade eno no ya na ye gonorrhea wan kwa test na wo hunu se ye gonorrhea na wonya aduro we bi no no na mema na de ya na gonorrhea ne ha wo no mpa wo munya anadwo na eba anadwo se na ne ho hyehye no be ma pa ne ho hyehye no na obi hia me be ma kama ya wo kana sem sister aduro menya bi wo he na ato ya menya ho ntie mu yie na gonorrhea menya bi matriti ama na kɔ nanso so ade sa eti minim se da so wo ho na me se ye noa mo treat a mo treat ni yie abrofo no na muguso ne ye wo mo mpane wa bredura ekum infections ekum so na kwa enoa no ebi mabie mu da eye Zahara mixture ene ni G capsules wonya mixture na no wonya capsules ni mienu ne bo so da fom sa se ye dwene woni ase bi woni bi ye ho se be ya obi abetimi atobi wo capsules ni mienu a mixture no na wabubi na ade anom capsules no eye no a ena be no wo de fa ye wonsuo infections a wonhene e de wo de poa syphilis ne ho anhwan all sanya de nyina no ni nyina ebe kanka ma ho etimi atɔ na doctor number make us obu ho aya no penchiremu e wachi broni make us further explanation for doctor e was 0246 348 334 0246 348 334 and I said 0248 569 335 0248 569 335 where doctor nkasa number of friend and some making e bia wo hia nkyeremu bia wachire wo beboa wo na etumi aboa wo afa Zahara man capsules ne de Maa Akos me no kase shorto eno na mema ne didi vows day a shorto yakwa yenyabi yemfa bi nkɔ me sa fe ne de bi ba anti ene se se yakwa ye benya efri anwumre yi kɔ ende ya wokɔ abenya bi anopa ne awie yi de ne bi ne ho anti anwumre ko si kyena de o de opa kyena kodwa kyena kɔ Zahara man capsules no mema ne to papa de na chese edupa ne ton ne ho eduro na nya adwuma nka mema ne nto mema ne no ma se ne ye wo mo ne ya na no wode se yakasa eduro bi a short wo heba ne chemical shop Zahara man ne de
enti nye wo ho achinyi me se be mu agina so sa ahodwo round about ponko no ena no me hu yi ponko me dru ahodwo round about no na me share that gauge na ponko na aye se no ponko je wo gina so se ya awurade nyankopon eno ya ne ye nchirem woni ote ase de de wo mo te ase yes eye Zahara man capsules be ma bia mpa bi no wono nom wonim da sabi bibi besi obehia drui ene ntem so na no wa mbienu no wanom ne me kan mo te ase sa na dro we no ye no eti brenya brenya me bi ngo ho na entumi mo no oba no obebu ho mu be ma anya bibia o eye no a eti be ma de no numaduro oba no me so obebu se oba na Martins ya eno aso wa na to ate na ko be Akoma FM ama go there be be fide so be ti beje pasa se oba na say ye Martins ya wo na to atwe nti Martins fo no mo nkopɛ Zahara man capsules Martins ri ade mi amini masana me minimum de kura busiafo me de agya Zahara man na minimum na mama Akos de fufra be wo se Martins aba minimum de kuro anu ya de ade a Oza radi nyangupo hade de bia ba miate fufro ye mama Akos ya misha we wie ya misha papa ai wo man yo ma enkoso sika de hia kamera ne koso ane boy say ya hindi ya ba mesha no eno eye siche yade aduro me de to apona masori ya wie eno no mesere wo bi siche yade e wo ni padua mu diabetes typhoid blood pressure moja broswo ene low blood pressure no eno obi nya bi na ate ne ho awura be ho me ne ma awurade ne ntini ne mo asisi moja ne nya kwan eni afusa ne enti adro we no honom abiebie ntini mu empanyifo no pa ne ana mepese hindi no omonom wo mo fie no kwa ni mu no mo no adro we ene wo bia se bi kese wo ho obu wo ho ne din so kese ne ba na eba eye calories eye fats wonom adro we abiebie ntini mu kese ne be wo ho na so no emoja ne benya kwa de afusane e wo de padua me de bia me hu ni pa kese a eye ana me bu no sa so se kese ne ade hu na na tɔ so ti bi de me nkase twe na emom no adro ebe mu anya hoade abibia na obo wa so nti ni munyina asisi eno na enye nti no kwasem ya ma okese de awo be bo okese ye nbunyam hye nyame na de ama wo no maduro na ntini ni mu mie bie na eno ma entimi enye dwe ba sa ya de wonya de bi onua ni nyina betimi adidi ama no aboa wo mama Akos enu no so abusu ba bia obi opebia to bi obenya biato the whole Ghana enkraifo kumasefo takrade oboase sirem bia o de ose Zahara fo nro no me pebia to anasa currency ventures ye nro no bia obekobia benya bi enche me be mamu PR ba ko Zakia mo fa ne bra o hene ono na ya package bi box e ma no an ya fa ne number mama na ye ne enedwuma kama na enye fe wo mo ayen doctor number no e 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 nyamisha papa nyamisha onso anu abedwa doctor amaye ate obetene nka okay yes ya da se atifo baby yakwa kodru no Christiana ye baby na me bisa wo say wonyi ni se bia na abrantie yi a wokoko hia no wakire yi anka Martins ene ne kwa akọbọ atwade no ebia na won ne wo ho dada bi na mo hyehye won kakranka ma boy no minim ne da kopem se me de ba Ghana me di hu se otonsuo me kra nsuo ne nanya me nana meto ewo ne Martins na na eto wo ne honum na minim ne da boy no minim ne da me hia ne da na we de unyi ne se bia wo ho ya woda kakara mpacho da bi ma wo ho ya woda Akoma FM wo ho ya woda wujidi mentesa akra nye ntina ultimi trap plane ticket be ene de ma ware no o me hu ne se eye mikunu okay enti awa se ede ya aware anso de e wo se awo ye de ebem because awo me mu kra na be ma na busuafo timi
ebe ka say we boni because Martin kura kan bi kire me Martin kan waso ye boni wase me ye boni enso on fa ho nya den enka me enso ka kire me say me ye boni enti me hu ne say aware na me na aware no awoso ode ne ho kam na awo bem eni nti na me twa ticket ye den eba senka ka be ma nkwa me ne be dade anka ho de nka menya bebre ne o mo ada ka menya bebre enti se sika ne de ne ye ngi e wo matters wo de ama sika no ene nneoma na e wo fie ho no mo no mesisa me no manyina me hia ma de nyina fridge empa crazy one me anka se bibia wadam wo bia Akoma FM ma adena yemfa edam nneema no ma ne de me de ba ma no yasase ne sika fridge ne ti ma ade kwanta me buafu na me se me nyebata ade kwanta me buafu ne se na no aye den because on hu ne say there why big mama na ye be man nti se na no ye den ti obi busa no ko timi ka se ye ono ankasa na ye den eto me amanfo bebre ka che me se eno me na gufi onya menye efi okra no me mpam no me mpam ni mfiri ho me na me hai ma no ba me ka se me mpe he bia eno ma no bags ni esisi ya me ankasa me dia me di ma de nyina na firi no ho abaye me kwase samade nya fridge ne ye esisi wonyama mesi samade nyina dan no empe wo de dem wo no ma ne de onfa bibia but fridge ni sa no man de mesi sa ni nyina me de kwa kwama me maame okay ene sika no nso yesen sika no nso omo ye se sofo ne ye se pese ebeye hehe nto Akoma FM of ebu a me de ma sofo ni ntine me ka chense so 50 million o de beba me a meje because me hu ne say ma ye Jimmy for men kanesa se ma ye Jimmy for nti free na akro ne na me ye bibia mama mani aye dai ada ho enti on fa me 50 million nye dai e ma me 50 million nso na on fa ma me na me ma me mo beje on fa mo obi a me twa ticket ba ye no nso akoda ne asem wo ba ye no ose de me ba ye no ye ko o she se ukuada afa de ukuada ye ko no afa de ye be ko ukuada o ka che se sika na okwa akwaje ne nsanke nti adwoada afa adwoada ye ba ya o se ye nhia na otek ni okofa sika na ma me 10 million ka che nse menye wo ba ye no wo twa wo ma me mo kwaje sika no so fa ma wo asafi it's no bra me beje wo hia me ankasa wo ba ye no wo kwai se won fa sika na ma de na opese wo ye na opese nka ode ne ho ye dai e kame wutimi twa plane ticket bra mo ho no so wone wona on fa ne ho nka me but wutimi kan wo beji sika ne de o ka che me se ada na me nko ama ni nka ma adan when in kama okay enti atiefo no ye friend Martins on fa you aba hapa enti ye behwe se ye besan ade no aba na afa wa be yi ano ma me ntwa wa no ade kranti a on fa ne se ofre kwa bi adana me ba ha se na omra e no so ma ofre kwa bi eka che kwa bi se ono na ama nti mi anya hwe oh okay asama na no sa mo no asama ka nti kwa bi ni frem ka che kwa bi se onko YouTube na Facebook nko hwe enti ni aba patu no na no ya na no okasa o ma okasa papa enti Christiana tweme kakra sisi awusu a na ye bedi enkomo na mom no sha ne so emma me ena wie papa kefosu travel and tour recruitment agency wo mo adawrement bo mo dia na kɔ ne yɛfa wontu kwan kefosu ena down kefosu du betu kwan wase ade ye kefosu enya de wode obɛyɛ 419 sɛde ne nkrofo sika ko me du betu kwan ya emma no bo mo dia na kɔ kuma se me na high tension na efra ye was 0241 169774 0241 169774 na 0278 902965 ofreyania ya bajo so na kefo so any wedding komo na panel discussions is and so emame say awie rock clinic limited the pakum capsules ba ye no waso ya sna bedom mema ebi wodwem to ye bema na se waye mra abomode a na ma wonsa enka pakum capsules ne bi wa ba ne ma hye dan koye wakoso akumanum wo de puan de ka ho ma sanka janike 442 no ebi ven capsules de VNE wo wodwun so twa mo how ya de wodwun so a na wa ya se show prostrate wo de eye ven capsules na metformin capsules no bomode a ye du fofora ba eboa ema mogya afrisane ye woni padua ne mo eno ntime nan me nsa ye tititi ne de ka ho no ono metformin a wo hunu bi Akoma FM ya na so oto ase atwi wi fa asere mu ko wo chese wo 19 ho no wo je ho anye acute pains wo de no eye metformin wo da na dwa wo ntumi na de be chena wa bre anasa arthritis eya no waposo aye stiff wo ye adwumaden pa wo de to adasa wo twa blocks no wo to ne ma adrobafo
ne wo mo maka mo ye adwumaden no mo de ye medfagin capsules agudi for mani agudi for me ma mekire mo mo bobo mutum rika ne ho niema mo nso mo de medfagin capsules akokra ne abrewando mo mo ko jogging Rock Clinic Limited for wo Kumasi Alaba Babu Station one skill house and edition ne mu Freyan 0248 88 5040 0248 88 5040 and 0244 183230 na yanyo so Pastor Julius memo akwaba me joso Ekuya Koko memo akwaba today you look natural wife evangelist na memo akwaba ya na mami yo na emom no Akoma FM endless ointment endless ointment endless ointment Akoma FM Mami AJ dukunu wura de abogu ho AJ na wo hwe ye Pastor Julius akan last na wo ko hwe ne oni de baketwa de o wo ko hwe akwa de pampers o wo de to wo ka say akwa na eja ne nan wo de so ko eja ne nan se ni kunu pa boam ya musu nkasa na amama nkwa na popo amama nkwa na musesu ya musu ya musu de mubo mako shuno awura de wakwa inti misraw endless ointment wuti ahem we enwa me sheye enwa misraw emane nada honest enwa media yemi kunkra sa me de kire mu emane nada wo de wutiri ho no oba bi wo animu ne nye akire nye misraw me pesa ahuankoa wa pampem so pa wonyini ye wa pampem no pa adai misraw endless ointment na obi din ne dia kire no status endless ointment status training na ebefu kama and we ye nipa kokwa utu misra no bi na medesra mesum na medesra no bi no desra evangelist enwa mba nyina desra obia oye kokko ne yiri kokko enwa na mo edesra me regalo afum nyina gaje se mane mremi so ba sani na enano ye bre ye bia no bi obia desra enunti a week natural capsules and when I say we for wedding asia ya de cheche ya de ma oba no na ya de ma be man no na ya de bia ma guest na bass natural capsules awade egu bebrebe nyina ma ni nya adwuma ewo ye emema no so enye ma say when you say I want to nipa dom abodom pem so ko che na ba bia wunya dom nchem o but when you say there o ma ba wa mu bia capsules no bia da e wa yes I will ebegu enunti a week natural capsules adawro ma bomodi ama sanke bi ko fichire wote yaw ni nyina wonum ato eye a week natural capsules oba no be ma no enkan o kan shi dragland kenso keba repage venture tanatat herbal baseline pharmacy nisi pharmacy rejones kofodia gapsin pharmacy delight pharmacy drug right pharmacy binor pharmacy nkoko ohusko b pharmacy hillside pharmacy na bb pharmacy kaswa trap of judah kumasi daniel ba mr ba kollenak abme chris k ubenya b freyen 0245 079915 NSBA Industry 0245 079915 and 0265 37701. Pastor Julius, ma yes, she nuaba Christiana Obusua Christiana Obusua and Martins Abaha yes and you kasa na omuni baby omoka Martins Abaha or ya we nti ndia ya chia mali o bantima na Jody fashion so patase na opelian sutie ma awale we no de ohun say de bia me kasa introduction awale ndia no kureni ya na dangerous kakra o so we 100% on we betumi anya bia be 90% there are problems so we been introduce no kire me obi na kan ho asem na as dance di no na mama ayana unsa ne wafa no kra no ne wafa no so je musika obi so kan ho asem say what you obi be musika Martins na wafa no kan for Martins omu be
enti saa ana uwie ma o se o ka se o ye na so panyi o se da enti onnim na ana o kanfo na wo fa enti uwie a wo munnim ga yi na busu nim se de wo mote enim se o monsam obi se o de wo fa ase ba obetimi o se o ka chen se wo de na aware na so o mefa nkwa botiri agya enti abaya ni na wari ni na mama na nya aware bia se odo aware o na ejina abrochi koso kire se boy ni na mi wiase nyina abrochira na mso be wuada onko bi da be ma bi oba bi ni ho be tede a ene je so de meko enti ma ade mesre se sa de ya ma papa ya sa because awre me ya sure so bi ti obeka sa gedi wa jimi de me sure so bi ti asa ba wiase nso de eye den a ya dabi ebi dabi we ya den can be an island we ya den obi ntina wo ma ya tie so obi na abi adwuma ne wa ha se na ya pani anya wan ki ni ha se so ka se wo adwuma na se ka se obi wu ne ya wan se ko manja se de omo ha se adi ya obi ntina obi wo ho so entinka ayire so pa so onu de wo akoma pa oboa obi na nipa aba na nipa bonefo man ka de bia men kan ha se ene mema so kwa warepa entinka Martin sin kwa warepa kama ka de bia me anyawo na no ba ha we on fin kasa nya de a aye mponi ega yi kire eso tamo na nya yi ndana ya asam kwa when you ba na show se man ka de bia no kwa nyawo so obani tira sport is better ha yeah fa ne man chura sport is your man ye for ba obabi wa kwa mu se fa na ma passport to ho na ye ni no sport santasi ni no ho any status na your program na Christiana ba wa Akoma FM o betena ha ona shime kura be kon ho mama mesre se obi atwa mama ade trust ho eh anya de daf mo so obi trust de na wura show mu ese ojewudi a mama respect it yeah obi ni wadi nkomo pa ye secret na ya trust nti o na o fi se na nipa nyana tin nsem ye nipa nyana tin nsem what wajina yiye ara na se u jeni mu ma na hwe ase mama ye nsu ade o na ye nu se obi boa me na ye hwe se ye be boa na chena ya mu obi asantefo mu be se so obi de ko akwa hwe nkwa emfa no nkwa hwe mu enka Christine die ko ye na dwene se nkoba oboa Martin na so Martin anhunu ne ye Martin anhunu bebia am say onimnyansa che wo bia yen Ghana fo de anyansafo nko ani bukroma yen Ghana fo anyansafo nko yetimi hunu nyansa akwa buche kwa de nyansa akwa ho mama yen hwe Akoma FM na the law of karma yen na adwuma ye Kristi so onya hwe kwa mama de Martin aye no etia Bible etia bibia na obetua so eka ma na afutu amede mama na se ya mama ya meni na ho Martin you know say nka get go twa so abra no fa no call ne ba mu ni ade na say nka twa so ntem because we be hu say enya do bi na bo na do because oba yina no abrochire nti on person on kwa beda and no so kra no marriage without consummation wrong na wa fa ka abrochire me na look at this entem ban na se nka Christi twa so nti atoda ya mum yensu mfa ya se mum fa makoma mum fa muti wow hena so beti kwa do hena ko na wo akoma kwa sa dia yo nti ye besere na Martin so me mama me ne ga na ka me jan life amano meja onanwe meja life na sad tengo ono akogene nkwenhia wu because unama wubu mabu mas kwase no da ko pe obeje okay ebi mu na wo ne omo da no ebi mu na yenya nche na omo da no na de wo so na ko wo na ko Pastor Julius na ba me da se papa happy birthday enkoma ye fan ba kon wo follow ye wo ba bia bi ma comfort mama C or Canada ye ma comfort wo nya ye chiri di da abi Mama am so ointment. I soko na hana. And she believe that birthday. And come Mama sing me ensure. But ma wo da nyinsra. Amen. Ma emusom fama. Amen. Energy catering service yen and ye no local continental dishes de ma wo. Wo ye wo program bi na wo serve wo na pese wo din na ka o manfo anumu a. Akoma FM.
na abeto nsa frɛ wɔnom na wɔbɛnu awaduane no ɛde ama wo yɛ wɔ brɛman yɛ bɛnbɛn mu wodi frɛ yɛn ɛwɔ 0243 367993 0243 367993 akwa koko Marco yes mema ni bi se ema ni bi etiri mu eden efri se sika ni bi wo ha obo nse oba no wamu aso wa chechera bo baabi odi bi ahye draws mu odi bi ahye nkonkum na wapia ahye enofo ase brazier mu entam ni nyina sika hye baabi adi sika hye bebre bible mu baabi a wotumu se ayi na mikai maye bi da draws mu nyina me bone po na me de ahye me draws mu e ho de obeda akotutu mu ahunu enam boni boni bi e wo mema bi tiri mu nti ama ema no bi ehunu bema na omwani ate wo mo so enye bibia nti a adwene boni wo mema bi tiri mu obehye da do ne ho me do me pel me ne wa na bewuo odo yewu mante nka na mewu makoma etse ye ede na menyawo ma ade nyina na no te se wo te se nchene owia no odani na cha kwasiaba usika na mepe yese me de wakoma yedan yese me de wuni padua yedan se ha na kwa wetie bebre mema bebre enkanko eno okay wo mugu abrochi de hobi o mu show man bebre wo ho wode na kwa koduru abrochi de ho no Akoma FM ode na koduru abrochi de ho no na afei na opese wo kire ne se oye bema mu a afei na nani atse afei na wadidi amana ye sokom afei na wahunu mamu ma enti wa wudi ni beduru wo wunya nipa ebi so wo ho dada omu ni pepese ma ni bia fa wo mo na wo mu didi am omu adi bie na omu de omu pepese ma wo mo omu de aye adwuma omu wia na omu aseteti omu so na omu ayam wo mo eshima ade opa ka baby na nekwa de fan dia o se o chance Marco chese ye nuoma bia ha adwene wo de omu ni wudi nkomo a wotumi hu nse ma ne fa ya omu wo ho na edie na mema esua mesram wo yemfa wo bia komani agoro yemfa wo bi ni padua ni agoro ma ne bi modam se wabodam anka wawro ne ho na mabonten but asema wo ka kire no no enti na ma ne wura adam wuro ne ni padua nyina ade ma wo ebi so ase Jimmy Rolf ni padua no nso omia ne say free te say de wanyanka free te say de family camping people ma ko wo say asem we anya na nko na bia ba ho won se nya na nko na bia ba ha lady bi sa no se ni kunu o mia ni nofo free ni padua free he omo sa ka ho Jimmy aka ho on se onofo ya de yensa bo ne fo so ate se be ma obi de ne nsa abo ne hwe sa ya pa ya enti sa omo nsua de omo nsua de wo kwa ka so hey na obe wo kira wo pressure wo wiem yesim no fo no wo di ni padua ne si na wo fini se yogurt no mini nyina aka wo bi Marco he ma ni ntumi nka so obabi hu ma da free se onimu ye ni padua no ni se gase mi sra mema binom amamu mfa ye ni padua ni agoro saa na ye dwene mo ho enti mu so munwene ye ho bi emfa obi akomani agoro obi tumi atwa plane tickets adai wonim se ni kunu ne wo onfa ni padua nyina amrewo na fa ye de wo pe na oben wa na wache ho fa me kwa abrochira enti ha Emmanuel mesra mom se wo moni atia mo so mani nte ai Marco ayesi na echi wo mo nte ya na wo mu hunu ne wo mo ye wo mo ya kire wo mo ani tie no mo nsua na mo nya isa mo pentem no mo pentem wa abrabo mu dodo wo se ma to wo mo bo ase nti wo bi wo mo ye bia efe mo mama no hu nyina giro mo ho so na wo mo ho mma na wo bi dia na ayemo ya obi di no so na yo mo ya mema ya ho yafo papa ono wo ntumi nye wo twe wo ho no so na ya ne ya wo sa teta akire mati ye ho wani ewu mati wani ewu she me da say
Shannon so say Akoma Mu Nsem dwumadi no wo hwe wo yenua onua TV edemu live pa sanso na ebo 7 pm OIC TV ebesai no repeat no na ebo 10 pm so a onua TV asen you repeat no e dia ma ye Papa B TV Kings TV Odo TV Star TV so wo hwe bi ho Adepa Information Center Kotwa Fret dem Big Love Radio e wo Spain ewie ne wapam atade ahye me na nakua Josie so when he meets me the sports in the dish anymore Fred Josie na on pam tade nyina we material and wapam ne fefe sanu wo share onua TV atade ne bright ho pa 0243 433 465 0243 433-465. Evangelist, Mami. Akoma FM. Martin, you go but on to me, we animals. Martin, yes, we are evangelist. Kasachra, so we are. Oh, it is off for you. Yes, we are. Oba, Cordian, and Subai say, I would eat man, Sanoti. Suban say ya no de ya man sa na man so no omon ba akọ de no pomu pe wo ba ku bia mani tua no enunti se why wadwini se ubebu ma akwase sa ubu koto kwase amati nyame ohwe first part to so ba akọ de no bi obobi ntina offend agro so abusuafo de ya kan se Martin say na adwini say or the Christian sabe she eboase because on fa no nkwa abrochire na Martin mame kan kire abrochire no say sa adwini we pa na ade nam Ghana mamu ha wunya bi nkoda baby abefa bi apunu mbeto fi say obi ayi ni yam waboa wabefa ofri fam wode wagina so wo ya ka chenze panyin kasa was if any trust saka na no ba chese bi be mu na me say do si na Christian dey o si pre be ma wey senti no ntime fro so ballet na 360 now after me say na the we are kasa na won say muade na wanya Christian say wa jimi unya bibio de wakofa no or the Makoba show anytime. The other year, Christine, oh baby, be you be. Because why I you to say a flower won't fat and found Nipasi for Biano, one friend, our court paper at the bar, Moguno. I said, be any court. And it's dear order a court at the mobile. Wouldn't you show your court? Now your court in Timin and I have a court. As a siphon, and I am no. Must almost me crash Nipano, which was only scacro, the lawyer. Want to mean Nipota when you're baby Quanisica. I am Nippani to me, quarter one. And I want us a weapon because people ground your divorce paper. Court was signed, was stamped where we it's a court to baby you. And I won't cast answer uncle. And the Bema Shannon backgrock will confirm. Now, a yadia judges. But would be son of Bosumin night and noon. What first punishment war them 3 months now. Oba. Nothing. What it was bad. What must I say, Christian? Akoma FM. Why, it's a mamma and your Martin could be. Mamma, and Kabema, our bank and Yashi. And Kenya she said ya Marco Bino, Sana Kamako. But they say, Missy Mini Madame Fubi, ya won't back pro or buy a one back open Sika. Boy, I walk over red Robert Treff, your double sansu, who you sue your car, who you sue, so they are booger little sound. You remember number one day, buy a between if your pamono and one. That's what I'm about. And one. Sure. Yeah. Say ye Jimmy, say ye dear yo. Now Bama who be a war bro for ba. And you said you had a bobla. Na dem on mo say say na o say oil be oil ni there. Eno na the whole life. What do you need? The whole life any oil no $450 any dey obey track. Na wunyi mi ya. Wo be ma wo seek divorce for court. Now so ba na me tuaka. Are you mad? Na be ma was asa ensa any ring side call be fie say. Who ko jala wade. Martin, I am ya unim yansa.
be man ko ja ware o ka won fan sanko oba ko e do won sambra wo oje Martin so ma me santinia ka cha ma me so on che wa mamre now ma me so te wa no wo hwe bata bone bata e won tu fupa se mo nya obi ba na mudidi no ho wa o de ka na mila kola ke so wei atwa na mila ma ade e che wa faka wa to o musa be pesika ko ma me woni na wu obi di be yawo ma ye kan se Ghana ma mama nti Christy emfa pressure enko fa be ma front to yes pressure ada me fra boy ni buza se masa won ya wa fam no odi ni fam binyam betua o ka I told the boy obedi be so for me there dem say me catch rew o be fa the leniency na any weak points just why ha into na be krokro no wo ye ni binyam betua o ka and I'm catching them the jan kwai until the can say a man out of frustration we don't act yes can we I was saying ka ko settle the 2-3 years what's up pico life from no way there a honor area honor who don't show what's up come na na be don fa camera ntetew no no mate anya ho ah me won video ore ne dampa ne sunya jibifo that one video there ozo mpeno onya ode Ghana mba yesramo musu nyansa mema no so abubu ma kwasea no nyame wonu mu bedi amen Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwaye ne yese ye drilling expert ye wo machines akase ya yede etu nsuo ewo ho enu nti wo pese wo tu nsuo na che unya sembia wo ho a ye Waterfalls Drilling Enterprise brane be hu ye mede wo number ma wo bi omu ko tu nsuo ne de ma no enei bibi se nipa no se mama o madwuma eho te sa no ena me pebie baro new site wona na ye bie back clinic na wabro sa krom wetwe so friend 0246 26 5707 0246 26 5707 and the Grace Academy and the Grace le Swada oba no bomodia ne fa ne brand the Grace Academy na ya building a story building ya to fence of famo e we ye need security ya pampe de ya de kira de de sua de ni nyina no ebi ho a chefo ni nimde nya mesro ewo mu na wo mu bo mo ho moden enu to oba no bana ne chese na adwene wo fam kra energy na obo so oba no obeye sharp obeye smart obeye intelligent and the Grace Academy modern ma wo mo ebo no enu to bomodia library bia e wo kama ye wo santase anyinem ye gusua eje school for ne tibrabeche oba ne din santase anyinem freyan e wo 0243 714316 0243 714316 and 0243 784762 0243 784762 na yani winning komo papa God's Mercy Construction and Trading Limited ye won pata ye wo shops a ene ye tonton enu nti wo pebi mu atonade me bomode a shopo apatew ebi wo bebre mansum bia na ho scan wo form na God's Mercy Construction ye wa hene makokoben 18 mu station wo afreyen e wo 0243 178207 0243 178207 and 0557 654010 baby apatano shop no so ewo no ewo baby a ye beto ade ade amawo Beaver Clinic baby ewo eye Medcot Pharmacy edainem na ye ne balance ene di enhwedemo ni nyina ne se ose wontimi ni nkomo wo bedwam ukunu ntimi mfa wonko program bi ase sade wo sesite wo yiri ntimi mfa wompie Akoma FM bomode a wo esimu haw wo ko Beaver Clinic ye behwe ni ya ye bibia ade amakama fra 0540 124 200 0540 124 200 na yani any nkomo so we fertility ye free medical consultation free fertility checkup free prostate check NFA obane bema mo pawo ye diagnose enu nti wo de bomode anebra na so we fertility ye the fertility plus capsules aba oba e balance wo hormonal levels no ABC ovulation emma o menses bibia ye kama oba bema eboa ma wo gyina so wa ho odin bibia ye kama ye fertility plus capsules no na ubenya biwedi ya pharmacy no dove and around the pharmacy na Zoe fertility ye wa dental new site ye Bencaf International School NFA odoko so ye wo Nicolisi Hotel enchewa Freyen Zoe e was 0243 239 534 0243 239 534 and 020
5363 na yene wo eni nkomo Integrity Natural Clinic ya se bomodia ne bra Integrity Natural Clinic ya wo Ghana Legend ya Bemensia Government Hospital no ena ya sign ben Go Filling Station Ghana Legend ya Bemensia Government Hospital and ya sign ben Go Filling Station no na Integrity Natural Clinic ye lab services ya ultrasound scan ye twa therapy ye massage o pe baby a ye be massage wa ye yen bibidro papa na ye de abatie ye de from Malaysia Hong Kong Australia Japan na India and ye de aba bibidro mu bibidro enu nti bra Integrity Natural Clinic na ye show yade a ye infectious ni nyina no oba wo na makwa mu yade bia no mpemu ayaresa bra Integrity adwada ko se memene da 8 a.m. to 4 p.m. ye adwuma Dr. Akoma FM Integrity Natural Clinic frɛ 0243 459385 0243 459385 na yeni wuni nkomo na hyene soma me sese de ene ye dane heba and trading center ye de dane heba me shaba ye kama dane malaria no bi dane to ne ba me sha wuni moja wani mo 20 minutes dane natural ba capsules ememe no bi di adanse ememe nkwadru dane heba ointment de obi etumi de bi twitwi ni nipaduam dane prosta o ye mema nkwadru prostrate no bi misi eba Fred Mensa ba samenko apidan adum chemical santase na frey no 0273 392877 0273 392877 ni ene wo eni nkomo na emom eye ochia ba pa da Divine Hope Ba Center ye wo makro musiakuru junction yen ena yade aba na ochia no wo ye bema oba enemu san yade esisi yade koko wo pressure na ba mesema da bomo dia nenu bi watenka atiko bema wo bema ni sha unya 47 inches yade bema na bibia etumi aye kama papa 47 inches obi e ho a openesa well endowed mani hu a na o matwa uprise sanso no oba nso ononom ebia ebebo amwakoso kumemu no aye kama enu nti frɛ Divine Hope Ba Center nekotu otwe ba powder no ebi e was 0551 228281 0551 228281 ejana shewa obeba yetwa ye ho beba Ayona Pharmacy phone course wa fa hoka sisi yade wa poso wate ato ma no mpemu obu nsam obu na obu sisi wonya pressure capsules no bi nefa oil no twitwifa kwa eye wo ya no fra Ayona e was 0243 123224 0243 123224 yetwa ho aba ye ba ye bekwa ahoma ne so Mamba chomia because me bibia wede ho niema bibia ni siutu odia yo bibia pabwa nyina me di nyina afri no ho na bae enti wede ho ka no wo boka na be se na de wede wede ho ka no ye boka be almost 50 million because na ye pentam ni ye pentam ni ye mpese ye wienta na me ko because adwumanti 50 million is saying 50 million Ghana skamu nim se de mi singa mi sheda nim sa sikanu sa because the normal 50 million ntimi nya wedding ti say 50 minim say 50,000 ya minim mi sheda nim Ghana sikanu sa enti ye wie ye na me call Akoma FM me pacho me bo nti aduane a mosa mo no ai ho na fa bibia me a ma no ni ho hwe nti ne bibia wo no ne dress ne pabo anya me different no ho na bae ni bibia oni ne ho hwe ma oni ne ho hwe yankopo ne me dance for me ntwan tron ne so da oni ne ho hwe no oni ne ho hwe because ne na nchen na no ote enti ebra o ware mi wie ye no a me call ye no me ko yemfa ne se me wo ha no fra me ka che ne se baby o te na nche wa ware ntia wo so wo free ho no na wo de ono so ete ne ho e na o ka che me se wanya dan e na me say se dan ne ye se no se ye 30 million almost say ye say half years e na me say sa na me anti me kwa adwuma me pon ye na 6.5 years 30 million and na dan be 6.5 o sha na o maame o sha o maame nya enim Akoma FM aha nti no o sha oni ni mienu na keka ho asem to wote so ma ne ba fom na me pon adwuma me send sika no ye dai ebre no e no ma bibia mu no ma bibia me na me ye bibia me na me ye mu no ma bibia gas yo silver dia yo me send sika na no akwa alaba no akwaje me send no e ho no ne ye ni euro to euro
mimi chia no iroma mind bi wo ho no mu a no na kɔ araba no akwa gine cities e wo ho no mu enti busum bia emu bibia me na me ye bibia na me ba ayi me ba Ismail nya opportunity on dia ko ba ya wo kam ya nkwa enti e ko fa baby enti me hide dan ma ni wie ye no e na ofra me wo ha na wo twe pepepe na ofra me se ne na yare enti okasa ne na yare na sisi mi so enti na de chi na me se na yale wa yale opa hospital on sam mabim na de chi na ofra me ka cha me se ne na ye dey ne na wu ho enti me busan say dia na ye no so no yale e na me say enti say wo hin no so eti akopa baabi ete dwere no na me say okasa no ama me ra ho because esa me wa say na me ye adwuma na me ni sa wo machi enti na de chi na ofra me ka cha me say odamase pa say enya mi anka ne na wuye no kan he fa no wo fa enti na ne na nim se wo be wu ti no be ware no ni yi ni free ansan ba ne na no ye de be ware yi ni free ne na fie ho ansan ba wo ye de wo wu ena o kan ni nyina cha me se enya hwe de nyame pe no ye de wo ye ena me kan se ye de e kire no enti me ba ye no a o ka se ne wo fa se me fa ne nkwa abrochire enti no wonya me no me busan se de bone na maye wa wo fa se me fa nkwa abrochire ja me na me ne wa san abrochire contract bi ana wo bisan so me bisan sa asam no wo ka kire me se ni vision eni Ghana ha no me se ne talent eni Ghana ha se onya na adwe se obetena Ghana ha se me wa ne so ma tisa o ma me so ka kire ne so on fa pressure enwu mi na ma me no so the pressure egu mi so se me fa ne nko me fa ni o ma me no se be fa ne ba ne ko no be ka me wo no me be bua me na ma me no so ye den ma me pressure na be ma no so se ne talent ne vision ye Ghana eni Ghana ha se won do nya na adwe se obetena Ghana ho no mo ya brochire ho eti ma me na we mi say wa hunu say aeroprensi otoka na nkofo tutu kro mba che me sanu enti me ba Ghana ma won fa ne ho nka me mitimi su na kwala ne me dance ni kwa bi won fa ne ho nka me twa ticket aba no wetimi fa ne bag got me tu kwa me ko program ma on fa ne ho nka me ele mi bi sense adentina oni ntina me twa ticket aba na me twa ticket minute ai ma na say wo kondo ani ma because ma fe no entina ma ba enti edi entina me ba on fa ho nka ma bi ono wetimi da ayi tais ne so wo form ho no na me nkwa me da mitimi so aka che me se onkwa abrochira wonwo onkwa abrochira anya dan wonwo enti wone me na oni onfa ne ho nka me oso woni oso onkwa abrochira wonwo nti no onfa no na wada ho se kura na de uti kotu ne sise ya ma dia obeye wo obeye dan kire me wobe wo watu atwene baabi kura wudu tito no so medi meti atu ne so kekese no obe wo watu atwene baabi kura no se ya bisa se di nti no yes so ma ubusa no a wonya sampapa bia nka nkyerɛ because of say on person ode ne ho bɛka me se medi meti tu no so ede ya beba ne mu so ode ne ho bɛka me ɔno so nya na adwo so ode ne ho bɛka me because wase on kwa abrochira won on fa ne ho nka me enti apart from uti a wode to no so no to ne bia de na sign yo ede entize no Akoma FM me pagudie won se abrofo sa na omote agudie obi oni ni kura na motimi so ne ensaje ne be ma ntimi je ne bag na me ne nam abonte kwa ma ba na me ne nam abonte kwa na oso ko program na me di na chi ni onso me nsa na asa onso oga me sa ha se ntisa akwa ya reje oga me se aha say enti me kwa no ho na makwa akoye me brofo sam no ho na ha no mo ntisa ma wo pia wotimi jam ofie okwa no yi ne ka wa na ode ato ho no mo mitimi tam ka wa ni di na chi oga che me se we nka hwe no ase me chewo no me sa de ka wa na ye de ababa beto enti me ba ye no se okola bewia wa mama ne wa nka hwe anya den ankyere me enti ya wadama na me say o maame aba o maame bobɔ ne no ma na mbusa me friend ne kwa abonte me Martin me no na te da mu a afina na makwa aba bedi wa menya 1 week you me no na te da mu wutu kwa minim se wutu kwa ontin so na me ye dai me ba ye wutu kwa minim se wutu kwa wa fra o maame se o mebobɔ no ma nkasa na me di sun pi abonten ebetena animu enti meti animu ho na me sister friend me o friend me na me kasa na change o se Christy adana asa ukasa na sesa mesi anya hwe enti me wo hono mo ana o Martin ne besin twa manim se okoto ade oba na ode abufuo ena eba ela me bisa nse na adana wo kɔ na wan fa abufuo na okoto ade oba ode abufuo na eba o ha che me se
mini message a Mrs. Send their brand me ka se mebusia for no betimi ai ne bibia na ela mbisan say dey message na Mrs. Send their bela wo was say woni message a send their babedi di me ma me atem ela m se for message ni kire me okay na me come ma me ho a me hu say na penny aye dey aye na me hu say nukure wom ana say nukure nya dey eni na me call me sister ho no mo no manka ka sambani anya dey am fa because the na akoso na tete me enti na me ye dey me call no kaka chen so no nkasa okay oga cha me say on message ni enya dey enchen besin na ma me hu messages kura oye dey was sending the brandy na nopa you will fear na or fan bag wa dress we jolly address you no fan bag and what na kola no kwa bi no edi na chi wan kra me nti mo hala ma me from no say Christy kakra me ma me de ono kakra penny and one was different because he enter for nti one was kakra na fe so enkran ene bia ya aka no ye befa course no 3 o'clock akosi 3:10 3 o'clock akosi 3:10 ene ye befa course no enti wanya asem ne bia tie se bedru okra na ye nua onua TV ayi a watie bi ne nti wo betumi afre na wo so akere wa adwen enkran tamale kofo dua no wo mu nyina no 3 o'clock to 3:10 ye fa course no enu nti watie no edru ho a wo betumi afre enkran tema ba bia na wo so akere wa adwen enua be ma ye nkwa time herbal center no kwasem ya de bra to malaria ne so sanete ye ntina ho ema yare ema magien ye moso enam se adaje ankasa eni onu asene mu abribia no ye ko ne ye basa na areba akon e wo se ye hwe na ye hye ne nso ne se okwa wo ba nyina nso na wo kai wachi se na wasiesi wachi edefa wapomuden ho anye sara obesa wachi bio asan kwa kwa hwe apomuden eno nso na ye ana manioma abrabo no nso aye basa no de bia meka se enipa obobra no ekwa mu papa yi na se uja apomuden na wan hwe ya wajapade nyina kora bitima ton e de asan ho yare enam se yare ya de a yare border sani so a wo bre papa yi ansana watimi ayi no ho afrim enti na dane da nyina time heba center ye be chance se ya ye mawo eda ho so se yare eda nso a enam wiase yare eda nso na mframam etetare ba bibiara wan hwe ya wani enda so nka bi nhemu na nso na aba besoyewo ede na wo ye ede abo ho ede na wo ye ede asiesie ho ne nyina no eyese obenu madupa ye frɛ no time heba Mr. Bre na abra no etimi abo ho ban asiesie wontem na kire bi no yare bi mpoto hye wo so a etimi agye wo ede afiri yarewa ensem onadofo na ansa na mekoma asem no hye no se time heba center ye dro ne nyina ye time heba Mr. no mpo no se okọ drugstore ne pharmacy heba shop Lances chemical shop bi awo bibi eton adro dwom ne pata mu nyina no obewura ho no ma opebi a wonsa betimi aka bi ewo ho kai se time no eye TIME eno ena betimi aboa wo afen so ye na ma edidi adwuma no abre bi a onim se yare bi eha wo no se ye honamu yare nko ade obetimi afre time heba center for na yetimi nso aboa wo edo afa wapomuden ho ma nso asan asi udada mu ye na ma no 0244 417 669 0244 417 669 se ofrenya ye beje ofeso onuadofo kai na musa kwasam se enipa untimi enye entrance wa abra wa pomuden enka ho so de bia mekasa pomuden ene enkwa ena enam obi won kwan so apomuden a woni enti enei amane nkwa no atimi afiri ninsa saa nso na obo apomuden a o na se woni enkwa apomuden entimi nya hwe emfa ma onimi anu nyina na se etimi ya adwuma etimi ebomu enu nti ena bible kura ka kire se empo se di aduaba no eduru ba bia yetimi di aha no so san ho yare nam se bible kura nim se yare e ka nipa ho na enso wa man akwanya wa man nim dia wa man akwan befa so ye betimi atu saade na se ade afiri abrabom na abo ama yetimi atena se nyina che nyina ne se obenya adupa obenom ya ebetimi aboa wo empanin se yankote aduro brade no ane ahan na na ahan ye nya bre ne adaje na nsem no mi bi e hye kura mpo no obu okuro hu kwa yeda na mpo na kwakotete aduro na enso ye wo mo
omo afa to omo say omo ese adwuma no ede ama ye any time heba center ya so ye ene ye de se adwuma na sie ho se ye de ye bewura pokasie nim ko hwehwe hamba ekeka bom ede be ye aduru ni tane ede be ye aduru ede mani pase ye no na mo aye enam se unya hamba aduru na se wono mo a e mfa so die pi ya ede mani padua no emfa bone na se nsuanso boni biara emfa mbre oni padua no eno ti de behia sa abre bia no ubenya time ba mi shedo bi na wanom na enkanka no wo mo etri di yare ete wo mo so aba beji wo mo aboso obi wo no kwasem so beka so on de ni fie ena etri di yare odi na henie no ewo honom na enso na entesa ne nyina anum se obi wo honom an kwasem se tiri mbo an adore na che na enso kwan obefa so a obetimi abo anya bre ede ama no ho atu yare na ase no eno na aka de bia meka se ye wa bibrem hanom no eya na ye de ese be ye ho omobo pa wo sa yare hu na me se ye wo ye na ntondom sha se ka yen aka yen aba be pempempe so a ye duri enti ama na doso ewe mojam enti obi okra ne de ne ka no ho odu aresa bia ye ne tester doctor timika sa odi ne de bebi ya edu nche se adoso aboroso enu nti na ama na ya osa no sa ho wo nsu doso oni paduam a omutimi se omoja na fe omoja na oso etimi di afrisana no kra na ntimi enye sa biu enu na wan hwe awo atimi se no akoma ekra ebo periperi wakoma etimi bo ntente mo hwe ekra na kokofa sebe eyi owu akwanhia etimi ade abrew enu nti time eba me shedo no honom se mpo nuadofo ni wakwa ayesabia doctor nhwe mu nyina mpo awie aka akire se wo atiri di yare atran wo so dodo ama wo de no kra de yadru ba bi se wan hwe ya ebetimi kra age wo kra afiri nsam a onuadofo kwa akoma to yam wo de do na doctor de ama no de nom na enso wa ba fie no san kope time eba me shedo ni bi na nom eka ho enam sempani se aboso ba hwe enema eja epaye de bi eka se enam dodo hwe ya na ensan kwan na mum no ema no san eyede wapomuden hu hia ye nti ene ese abre bia ne nya edu efre no time eba me shana no nom ebe boa papa obi wo hono ma no kwasem se aduane to nanum a na wo fe odidi a na wo fe empo obi okro nam na mpampan bi kura bofa ne so abonsa na bu nyina afro obi tuma kofie sesi yi sai no ma nyina ya 3D ya nso aso no ebi no obi okro na se wan hwe na se oyoba na se wuhia na se tintasu basa obeka se sabi ebi kura na wonyem na nso na entisa obo bemma bi wontasu obeba ya gu wonom no oyem kura be hwe wan hwe obeka se ade bemma ipa wona ma sabi wondwetwe ne se ana na nso na entisa eya 3D yare ama na num nyina ya nyono ema ntasu kwa na ejira na num basa ontimi nidi ontimi num ensuo ontimi ya no ho hwe onadofo a oteme nka nei unya time eba me shedo ni bi na se wono nom a ebe boa papa ebe siesiu na masa ne ma we nyina firi ho nom ede ama ma ho nso atimi ato obi o ho nom anokwasem se onno odidio wanidio na ne yamu ya ne ya onadofo a oteme nka bomodi aso obenya time eba me hye ne bi na nso atimi anonom empo nei wadidi anase wanini ntem ama ade achi otimi se ahya wo so papa da wo so amoya kuche otimi se wankasa na enoma nkoye emfa ma onadofo na time eba me hye ne bi nonom adwuma bi a wo ye adwumadin bi a wo ye ebu ho no betimi atu kwan no kɔ no oba enti oba se na so wote wono ma esedi asabe wa ye concrete adwuma da mu no nyinara na no hunam tutu no hunam ye ne ya onadofo ateme nka bo time eba me hye ne bi na betimi so aboa papa de bia me ka se enipa se utimi da eboawo enam se wankasa da beda na wa utimi se anadi utimi da no wo sɔre kura utimi ya wo de wo sɔre utimi se enkanya bi aba mini padua mu na enso se wantimi anda ade be cha utimi se wo brempo ansa na wasi fom afiri mpa so onadofo a oteme nka nei so betimi ada no ada yi ama neoma nso atimi akonkan edema ni padua ne dia no akai se wunya adura ye frɛ no time eba mesha eno na boa ema ye kokata so yetimi da eno se 3D ade ne ba wo so krampo na wo kokata so na ato ahiahia wo be presa no akoma agigum akoma unhu se so hye na de wo nso unhu sa wo mo unhu sa wo no mu nsuo unhu sa wo nya de fe wo bre e wakata so ansa na watimi ada onadofo kai se nei so betu sa ne o mani nyina ase a time eba me shedro no na wo hia se obenum bi ukwa drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop biara won sabetimi akabi ewo sanso yobi a wani su tai biru basa obi ho no mama akwa no kwasem se so ya ade kakra bi mpo na osini trase cha wo sore na ne su nyina chi ni watu ahwe onuadofo obi nso ho no ma na adwuma bi a wo ye enam krakra na wo ye ninti buanse sia na ni su abiri no obi okura na nam no na ntecha wasem akoma mani su chi me mani su tame sa ni pe wanya ba bi antra anyina ho me kakra na so wanya obi kura nso ni mu a otimi
atwahwe na akwakofa asem kese e de aba ne nyina ne ye tridia ne nso aso na ema moja awi free ni padua no ebi no na nso nya time eba me hyedo ne bi abra ne abra no anopa wia ne anwumre na abobo bia ebo atu atridi yare na ase nyina free ni padua ne mu ema ho nso etimi tow onwadofo me de bia na me kase se ye betena no se ne edi nkomo se ya na te se ye hu aduro na ye no enti ko drugstore ne pharmacy herba shop Lances chemical shop biara kwakwaji wadupa a ye friend no time herba mixture na nso watimi ano no bi ene wo ye obi a wapo no aposo taa ya ya utimi so wachimramu na tete na ha obu ho no ano kwasem so beka se na chi ye de se kan na edwa na chie na nso na sebe ye tridia ne so aso no me se tridia de chewa na se drum pempensuo bi a ema honam nyina ye bojo honam nyina tete honam timi ye wo ya wankasa timi se wachi odakete so a enyeye wo sore nso a enyeye obi a tridia timi chi na ama nante kura na ho aye den ade amano onuadofo kai se wadura ne time e ba mesha enipa so timi didi na timi num nsuo ye na timi dwonso ye na timi da me se yare entimi oda biarada time e ba mesha e na wonya no ma ebeboa wo asiesi maneoma etimi akonkan ye nuanom ma ye duru bosom a na fere mu twaja adwo akese nyinara no wonya time e ba mesha na wo yo ba nkwa na so no ma eboa enam so ba bi ano kwasem se wo ye be ma no ahwe kura mu de be daada enam so ba bi ono kura mpo no be bosom mienu ne wo mu ni sa obi wo kura mpo etimi ye ne sadia wa fa afuro obekwa hesabia doctor be ye mu hwehwe mu nyina no na doctor hu se ye tridi mu wa adoso e woni ni padua mu ntema ne moja no entimi mfuro e ma ntimi ntu kosua mpo sebe ne watimi achima sa no ma nyina na wakwa ma doctor nhwe mu aka acho se ye tridi ara na ye wosa na wo de kwa kuma to yam ko pet time herba misha na oba no nom abra akoso ononom no ebabua yi mu ani nyina firi ni padua no na afi aboa ma moja atimi aye adwuma boso so ya no obetimi abunsa kama ma bibia nso atimi akama ede ama yeso no na do ani kire mu drugstore pharmacy herba shop Lances chemical shop biara no akwaji wadra ye fe no time herba mesha na nso wanom amanaboa na emum kai se ye nama no 0244 417 669 Akoma FM 0244 417 669 ofre time for ye beje ofeso papa na me sha me nia be madasa na ye be san ehia bi sanete afi yenkwa ahoma no so na ye ne afrefo nkodi enkomo eye 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497. Hello, we didn't baby afre free. Obako Jerry. Nya be me. Maho. Meju so a champo brofin kwa highways. Some highways no. Makonta na ya o Amsterdam no kan isa dan am so mo awati. Now Obako. Ya basire. And then Marco ya wo mo no ye no mutekura. So bi kwa na wo na ho kwa boy. Na dia wo mai pra ko ba. Na what the more this dia. O di ni. Akoma FM. Na da. Ya basire. E bo so be man so no be no oba ni ha no. O je se mu ye. E bo do wakwati age. And the boy am person more man so a hold one kind of credit. Me na ye se be e bi se mane. Ba me dem kesa. So to office wo for ni leti. Akwati ade a ho so o me hwemu. Why? Oba Matibinu ya be me champo we did baby afre free. Hello, Maa Akos. Ya mira. Mahai. Meju so. Osanka fumo. Yo. No ka say. Yes. So what is that country no? The program is great. A greatest program. And Shanka Power. Ya mi sha osanka fo yan kwen. Me say. Program wa mo yero. It's good pa. Me da se papa osanka fo. So please good afternoon. Me here Akoma FM. or deserve a better man like me. Hello, we didn't baby afre free. Mini aba go ti aba baby. Mini aba ma papa bi. Mini aba na dem ni aba ma ke obi mpa na obi pe. Mini aba ofa kwate ni ma so ma asante ma pon ku fi ase no tan coach. Atono so ase ni aba pe na nebra go ni Mr. Apia. Omo hwe o dendeni. Udi ko na je whole tempo so for so hwe o dendeni wo ku fi ase. Mini aba. Media me ene memma bi no sebi o se hu se oba bi bie ni se ma be ma bia na memma ye bu ni se oba no sebi o ye jimifu ana se sei. Mini aba se adoya oba yi free abrochi na oba ma wa ye wo sebi oniema ko de ko we ni ko ba ne fa ho ka
na wa wie na se gu ne kwasia sebi ne kondo ni kem kodu kra na oba wa full plane ticket aba oba ba beji a se so de ho kan wa boy iti ni ya be ma se ma chi o se wa hwa no mama se kebi a oba na Akoma FM ni na de ma no na be ma won pe na won pe ni be di mfa ne ntina me da se mi nuaba Yes, me da se papa sister Eti onyame onsha papa frimpom mame Nikita Pizarro want me anyina so Nikita Pizarro was Swiss Swiss Nikita. Hello, good afternoon. Oh Mira Ugajo wa umi abema ko jopoku ameka free adosumaka papa ya famu nyago akoma famu tisi abipona na kaka mo kansa ya basire ni abema se papa obi dia yo adoyo obi dia yo oba no do wo abika jo de be man oye wota prebra ma amani ama eka oba na bobia wo be man ya onse Usia na de ma. Ye ntra ye obi papa de bro. E ma ni ye papa no. Bo o do pa na o buawa. Uzumpe. Akoma FM. Me da se papa Nikita mnim se menua be ma ba nwumre. E ono so be ba behwe ne de na mo de aboso wo ho. Pizarro. Hello, we did the baby afrefree. Hello, we did the baby afrefree. Hello, we did the baby afrefree. Okay, me patcho mo fidie ne kwa fom kakra ma yen. Ma radio TV kwa fom ma yen. Me da job ke tebe pan ko na ye. Ye tie o. Yo, ejuma nzozo. Ejuma padase. No, me patcho we de me drama jo ga ka. Nso oba no. Be man wo percent oba no die pa no be so ye man bi. Obeso de no kwa mema no say na wo nya wo do no bo e ka say ya no say o go dia hindi ni ya ba man me giri wo ya pa ba wo be ni di mu de ye ina ya be bi nya wa no dia ya nya de ma anya na de o da go shu le ma no we de ni ya de ma Me that's papa. Maa Akos. My name is Biscuit from Cove Town. The boy is very we didn't at him. I know there mean to make Mr. We didn't baby a free. Okay, yes, here. Yes, I'm present my program so kakra. Which na so yanko. That make an say no said there Obano was to turn us some. Anya dia ka when be head na je so de be ma no. Ati ka me ma dini ka kama mo fa nyam na ka mo amunyi ska na ma ba ya. Ape de to situ enyama na so kwa akwaje no. Na se no no kwanye na je so ba kwa akwaje. Etra na dia se me braba. Ti so ba ba dia. Wo ma security ni bi ko ja na se no akwaje sa nyama. Yo me pa me da se na oba na nyam pata de no wo pe na emom ne nsa ase a be ma na to wade ehu sika no wo pe. No na ma cha ma je se sika ne di. Okay. Yo, me that's papa no adwenkyere. We didn't baby afrefree. Hello, Maa Akos. Yeah, me Ray. Pacho mama mo na ejuma pa mo bo magana manya santuma. Ejuma pa da se. Pacho mi diani Joel, ahinma kokko na mdo wadi. Na kakra mekana se oba no so ntwe tenten. Ni sika na sa sika be di ho. Sa se na waso a ano ase bia asase ni eje. Se wonto enso a sika odi ma mso nto asase no. Eni me normal woni be si wo ni na ma ko ma di menim fe na ma ko jama no nyame kam ho na djuma pa mobo nyame sha papa Nikita say o pe Christiana de na ma ne nua be ma obeye good wife to say the ono Nikita tie no Nikki Mate Akoma FM ya be pe no ya be hwese be fa hello we didn't baby afrefree. Hello, I'm Mr. Accra me pacho ye tie o. Yo, me de me hu wo asem se hwe oba no mo wutu se ne ope enemu agro efi se enu ntina ama boy no wo fa no ni se oba no o de ne ma ne wo fa so no a obetumi aboa na ma na ba brucho ho bi se subanya em se ogusu a wo ye wo ho no so anunti no unse ebian so ba no ofri kanu ano afa plane na ba se oba na abegi nani what leader
no ba say wutumi say subanya owo mu no nye suba Akoma FM aha nti be no ni wo fan pese ka onge ye hia so be ba be for ba no akona onye ba bi atena nti kokodu mpuku akọ onge no me da se papa ono so na dwenche no ene ye de Akoma Mu Nsem dwumadie nyina ese me din de Maa Akos nyame ya doma ochina ye besan mo besan ate ye nka ebiem 1240 pepepe na yatena se sami e champon ene na godie mu akonfo betena se abusia pani was sports mo tie de wo pesa oti bia no obete no wa Akoma edansiona yetu midiatina oday. Akoma edansiona yetu midiatina odo. Akoma ejo. Amafue soja neba no mushe. Masa, mumba. Se dia miamini bosu no. Bright soldier